Pinapalabas. Nagtultuloy tinalaos a panangyalikakan ni Don Esteban kinilulita, bayat ti panaginaw manin daytoy. Masyan met ni Pedrita kadagiti singin, ket inururay nati ipapanaw manin ni Don Esteban. Apaman ang nakapanaw ti Don, dinardarasan ni Pedrita alinukatan ti silid ni Lolita, tapno mapagatas daytoy dagiti anak na. Kalpasan dayta, pinaturugan ni Pedrita dagiti singin, sanapan na sinukon ni Doña Agosta, gaputa da ibaga ni Lolita. Itagagayem, denggan niyo tituloy tinubela tayo ana Paul 1. El Oro con Sangre! Ay, agyamanak. Ni Senyora Agosta ti dumsaag iti nagsarat ang akalesa. Talagang agpakada akon kankwan. Urayak latan dito'y balkon. Anya nga tatimbaga ni Senyorita Lolita kankwana. Oh, Edita. Kaslaro ngayon mo ta sumangpot. Juan, Senyora. Sika mo. Pagaro pa misakit ya saan ka nga sangputan dito'y balay ko. Kwa, Senyora. Saan mo't? Kwa ngamin. Anya, Edita. Masikuran akon. Kasaanak matlaangan ang makasarak iti pagsirkak at trabaho. Ano panunot ko ana sa isaya at numapan akon iti Manila. Manila? Juan, Senyora. Adda kasinsin ko ang nagdapat iti may sa aka-iskwateran itiyay. Patsyak nga dan bukod na pag naadan. Iso timapan ko sa pulang. Kwa. Di ka agkanat, Edita. Adda nga min pampanunutot manipod itay nalpas kami ang nagsarita ka ni Lolita. Ha? Anya ka diti nagsaritaan nyo, Senyora? Tinasaya at umay ka. Iti unat ti pagsaritaan ta. Umay ka. Anya nga taday, Chay. Diyos ko, nakariingan da Rafael kan gringo. Agsangsangit dan dita kwartuda. Ngam, saan sapay na asim mangpat ni Manang Pedrita. Manipod iti nang ibaunak kan kuana. Nakakaasi at talaga dagiti singin nga anak ko. Ang ama, sana bale. Patsyak amay paayan danton iti umno apan nakataripato. Apaman amay patungpal ko ti planok. Nasakit nga awatat na ito eh. Ngam nasaysayatan. Ngam ti parigatan lang ni Esteban ida. Diyak namnamaanan amaaklon ng tumatla ida nga anak. Amok ti ugali ni Esteban. Iso na saysayatan no aramidak itang ti amok kapag sayatan da. Danapag ti kabalyo. Dalakit ni Esteban ti sumangpat. Kitaag ti tabalkuan. Isudang agpay sa dagiti subuhan. Awan pa'y ni Manang Pedrita. Anya nga tati aramidan ni Esteban. Numamuan na apimanaw. Amangan nadamagan nanto no sa dino tinapanan na. Kat saan ang makapaglibak ni Manang Pedrita? Nagbayag mat ngamin. Apay nga ta nga awan pa'y laang. Magamon ni si kakadagita kabalyo, Benito. Kaya't ni siya kong taginana. Well, senyor. Agdiretso ni siya kiti kwarto na yan ni Lolita. Napintas ti awis ni amigo Alfonso. Agpili kami kadagiti bailarina na mabalin na ipan kadagiti kwarto na nakasagana iti Casa de Amor.
Sanen. Tagur-oray ni Lolita. Nakaariwawa dagita na karaho. Anya tararamidan ni Pedrita. Tadi na pagsardengan dagita. Amangan no saan metla na makay nanani siya. Gapo iti kinaariwawa ta. Karaho dagita. Paiman. Pedrita! Pedrita! Ayan ni Pedrita. Somrek ni siya kiti kwarto. Awan ni Pedrita dito'y kwarto dagito'y nakaraho. Hoy! Apay na nakaariwawa kayo! Agulimat nida kayo! Ha! Amangan no dangrag nida kayo nakaraho! Saan? Saan ni Amor? Di mo dangrang dagit anak ko! Ha! Ni Lolita! Nasim! Bayang na tayo na nagsangit kita! Basta di mo itadangran! Ha! Siyempre! Sige! Agariwawa kayo lata! Karaho kayo! Pagyaman nak, kunaklanod ang ramidahan. No, mi amor. Gapo itimbagam saan kon na dinangran ida. Mi amor. Aday bagani si ka? Tangay, kagurguran da Rafael, kan gringo. Kan tangay di mo matla maaklon ida, asik ati amada. Napanunot ko anasaysaya at no ipaiwan ko lahangan iti sa bahali. Kay? Itid ko kan ni mamang. Kat mga lamot ni mamang iti mga awer kadakwada. No pwede! Di mo kaya? No pwede, mi amor. Kaya't ko na dumakil da iti sidong ta. Taiso da ti pangitas alam ni siya. Iti guraken sakit tinagam ni siya. Na nagbalin na pendiho. Anya? Pinindeho ni si Kanishak Lolita. Naimbaglaingan na awan sa bali na makaamo. Malaksid ni Sika. Kanti ka malala ni Sika. Karaman da binito kan Pedrita. Tanusan. Amangan. No Sika pa'y tinapatay ko. Saan? Saan na po nula itang ipapabasol mo kanya? Mi amor. Dispensa. Nadiswan ka. Tas ikaw ngamin, mi amor. Di kagsarita iti saan na magustuhan ni siya. Tapno saan ka na makabin. Oh, mi amor, dispensa mi. Por favor. Iyadayok lang ang dagiti singin ng ti parigatam ida. Maibturak ti Jakpan nakakita kadakwada. Ti Jak maibturan. Kati pa ng parigat mo kadakwada aging gating ka na. No pwede! Kaya't mananisi ka ti makabin, Lolita! Ha! Saan na natangkan ti ulom? Tamangan. Numapatay ka na talaga!
Ala, angay naibus sumatilinaon dagita mamaduryaw, maturog kayaon. Just kayo asingin. Sangit kayo lasangit. Imbagta di na kay lig-isan ni Senyor Esteban. Kaguruguran na kayo talaga. Ay, napananmit nga ta ni Pedrita ya. Agar aramid sakit iti pakasisan tiyan na. Kanayon lang ay baga kasayatin na ti trabaho na. Ha? Ay na, adda kayo gaya man, Benito. Ay, just ka, Pedrita. Napanamaya. Nagkapuak ija ili. Adda nang ibaunan ni senyorita kanya. Kahit pinanawam dagito'y aw-awer mo. Ti amok kat mabiitak laeng. Sa maysa, nagsusuda iti inada. Sakon to pinaturog ita. Anya, linukataman ti kwarto ni senyorita. Wan, pinasusunad iti anak na. Apaman anasibot kayo kan senyor. Ay, agar aramid ka talaga iti pakaikatantan dito'y Villa, Pedrita. Saan to amaamuan ni senyor? Tikunam. Pangasim ka diya, di kan agsaupay. Pampanunutik lati ka sa saad ta. Diyak kaya't amadadaal ta kini senyor. Di nam tumaamuan. Sika naibagam. Asino ti dumsag di ta nagsardeng nakalesa? Ni Senyor Augusta, senyor. Anya ti gagara day ta nakatugangan ni siya? Siyempre, sarungkaran na siguro ni senyorita. Kan umay na nga ta kumustain, dagiti singin nga po na. Senyor, siguro may mayat no alaen-laengan ni Senyor Augusta dagiti apo ko na, ta isunti mga iwan. Anya ti kinunam, Benito? Senyor, dagiti singin. May mayat siguro no itadyon kini senyor. Saan mo na ituloy day tanay bagbagang, Benito? Senyor. Dito'y Villa na dumakal dagiti karaho na singin. Kaya't ko na ipalakam kadakwada, ti saem na impalakam ti inadakin ti amadakin isyak. Senyor. Saan mon nasawen pa'y tikas jay, Benito? Uwan, senyor. Susapo, delikado gayam dagiti singin. Pinarawar mo't laang ni senyorita Lolita. Ay, nasayaat. Kat dagiti singin. At danda senyora Augusta kan Lolita iti kwartoda. Nasayaat nga rod Mayat nga rod no umayakanayon ni Senyora Augusta dito Villa. Nawaya ni senyorita Lolita. Ngam, amon ni senyora ti mararamid ditoy. Anya? Imay idikalman. No kasta, nakita natin nakakandado ari daw ti kwarto nga ayan ni Lolita? Iso siguro nga imay manan, tapno amon na no talaga ang nakapupok ni senyorita. Ay, delikado talaga. Aguray ka. Api akaslada pa kadanagam launay. Delikado dagiti singin. Talaga gayam na ituding ang maparigat da kini Senyor Esteban. Nagtali na agdalaeng dito Villa. Anya? Ipalakam ka no ni Senyor ti saem alaklak amon na. Gapoy ti pan nakikamalala ni Senyorita Lolita. Kaasila ang dagiti singin, bakit? Miss Posa. Anya, timbagbagan ni mamang mo. Kailiw na dagiti apo ko na. Dayjay laeng. Awan ka diti imbaga ni Sika kontra kinisya. Amangan no imbaga ni Sika. Ti araramidan ni siya na di may kanatan. Di nan tumaamuan. Muy bien.
Basol mo. No apay nakastoy, ti trato ni Siak. Mi amor. No saan la na nakikamalala ni Sika. Napintas ko ma, ti kasasad ni Sika. Por favor. Patyan na. Saan nagsaon ni Sika, tamakapong tutlaing ni Siak, Lolita? Hala, agsobli ni Sika iti kwarto. Ewan kayam. At napapanan ni Siak intot bigat. No may tuman jay inam, sanan to na maamuan na adda kag kayam iti kwarto. Bilinan ni Siak ni Pedrita. Ibagan to ni Iso nakadwa ka na pimanaw. Iti kasta, dinaganto makita. Una yan ti kastoy nga ar-aramidam kanyak. Una yan anagranggas ka. Alag, subli ni Sika iti kwarto, Lolita. Paisaganan ni Siak ti taraon, tay serek ni Pedrita iti kwarto. Manang Pedrita, nakasaritam ni Julia ang midwife. Wan, desidido nga gikat iti trabaho na, gapo iti nabasa na asurat mo. Agyamanag. Mas daawak. Anya tinsurat mo kan ni Julia. Api akabaulan na nga isakripisyo di trabaho na kas midwife iti dispensary. Maamuam to. Ha, Tangay nakapanawan ni Esteban. Mapangkay jarwar. Padaanam ni mamang. umay ita? Wan, alana. Inkapadaanan manang Pedrita. Apaman ang sumangpad. Ibagam nga umay adagos iti dayti a kwarto nga ayan ko. Wan, o sige, mapana ko. Mapanak ngatan iti kwarto da Rafael kan Grigo. Alaak ida dito eh. Kat isag anak idan iti planok. Parubuat akon dagiti anak ko. Anya ti aramiden ni Lolita. Gagayem. Di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre. Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Inapalabas, adda plano ni Lolita nga ramiden kadagiti anak na, tapno mailisida iti kinaulpit ni Esteban. Isunarod timbaga na iti inana. Inururay met ni Edita ti panagsubli ni Doña Agosta iti balay na. Tagpakada kumanda ito apumanaw, ngem inggawid ti Doña, tadda na patag ama kagapu. Iti sasangpet da Don Esteban ken Benito, saanen ana ilimad ti papanaw ni Pedrita. Dandani manen sinaktan ni Don Esteban dagiti singin, ngem impukaw ni Lolita ti panagpakpakasina at dinadangran dagitoy. Gaputamasyan ni Benito kadagiti inosente as singin, insingasing na kini Don Esteban, anila kumandon niya Agosta ti mangaywan katakwada, ngem nakapungtot lang ti Don. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Mapanak ko ni ti Sileta Rafael kan Gringo. Alaak ida diti kwarto mi. Isaganak idan iti planok. Parubuhat akong dagiti anak ko. Diyak rebang nga ramidan ti kastoy kadagiti anak ko. Ngam kasapulan. Nakaturog da. Magkatag idan. Ipan ko iti kwarto mi kat parubuatak ida. Dandan ilagit di itan ni mamang. Ni Rafael da ito'y.
Rafael, anak ko. Umay ka na. Si Kamat Gringo. Umay kamatan. Marigatan na kamang pagkat kadakwada ato. Nga may kakumaak. Umay kayuhan, anak ko. Tayo yung timawad ya pa ng pasusok kada kayo. Isong agsuso kayo anay pagha. Gringo, anak, sabay ko matag kita tagtupay. Kastamat ka ni ka, Rafael. Sabay ko matay turong ni Apo Diyos, ti omno para kada kayo. Agdiso ka matan, Gringo. Tay sagana kung dagiti ipakuyog ko kada kayo iti yada yuyo. Di rumbang nga masangputan na kayo pa iti amayo adi mang bigbig kada kayo. Titulbag tilakasan ni Esteban alinibas ko. Atay, lukatak tilakasan nga ayan dagiti napapatagkan ko na. Makaamaditaan. Atay na, nagudwa kong dahil telaan na kayo ritan ti Mapa. Nitsak abitot. Mapa ti Asyenda Gabriel daytoy. Nakatipkon. Rafael, Gringo, da kayo ti agtawit iti Asyenda Gabriel. Iso apagguduan nyo daytoy ang Mapa. Dagito iti kakaiso na amay pabalon ko kada kayo. Manipod iti amayo. Tito ami dayon. Pero war ko maten. Diyos ko. Pakawanin na kiti kastoy nga aramidog kada kiti anak ko. Katsapay ko ma. Mapakawan daktumat na kiti anak ko. Inton madanon ti aldahaw. Anya ayat ti pakariribo kang Pedrita. Itay kapayla di makaid na dito'y ayan ti gate. Adda urayak. Asinaw, Basta. kas kala awanan ditan. Uray kala mangurat ditan nga agtengteng nga ag. Nuwing ka kumabantayan dagiti awawir mo, nasaysaya at pay. Ay, di ka man makibiyang. Di mo't imbilin ni senyor amapan mo alaan dagitay prutas ken natang iji away. Ay hunan niya. Ay, nalipatak mo tang. Si kamat gayam ti di mangar aramid iti trabaho na. Inkan! Uwan. Sige. Sakaya ko ni Brutus, tapno na dardarasa ka makadano ni Jayaway. Ay, imbag, tapumanaw ni Benito. May mayat no di na makita ni Senyor Agusta no umay. Kansapay kuma, tasaan pa'y asumangpet ni Senyor Esteban. Atay ka. Nayas pilik ka na kayo ti sagkay sa kayo amit anyuan. Pagkawanan na anak ko. Ikararagan kayo iti unos ti panagbiag ko. Oray di na kayo kayat ni papayo. Taday ti kapapatgan kan ko na atela ti kinuduwag a pinangbalkot ko kada kayo. Dagito'y matagpat to na amitalyon nga insagot kada kami ni mamang ko. Ti ipabalon ko kada kayo. Lolita, anyangay, naparabwata mong da Rafael kan Gringo. Irusin Wan mamang, inyas pilik iti tala na ibalkot kada kwada. Dagito'y medalyon nga insagot mo kada kami kan Esteban. Hindi nagkalaysa kami. Alawan. Umay kayo ako, umay kayo na. Oh Diyos, Rafael, Gringo. Tarabayan na kayo, ti Diyos. Ala, inka ni Lolita, intayo na po. Diyos
ko. Awanan dagiti anak ko. Diyak tumakita itaan. Ngam nasaysayaan ang maya dayuda. Ngam ti parikatan ina ti bukod ta nga ama. Pagkawanan na kiti na ito'y nga inaramid ko. Diyos ko. Senyora, apay, pangipanan yung kada gringo kan Rafael. Ay naawanin ti ado sa lutsod, Pedrita. Isiramat laang de taruangan alandok. Ala, tsaka mong alaan nyo dagiti anak na senyorita Lolita, senyora. Ay na makaamukan iti among, Pedrita. Ay kapsat, abuga mo ti kabalyo. Mapantuyon. Ay, susapaw. Impanawon ni senyora Agusta da gringo kan Rafael. Apay ngaya. Isara akong tiruangan. Tama pa nakidiayan ni senyorita Lolita. Anya, impanaw ni Senyora Agusta dagiti singin. Juan Benito. Ay sos, delikado takin ni Senyor Esteban inton sumangpahit. Iso nga rod ti ibagbagak ka ni Lolita. Ngam iso ka no ti makaamaw. May bagana ya ti kasta, kat nakapupok mo't iti kwartuda. Sigurado adata ti pagdasalat ti pungtot ni Senyor Esteban. Siyak launay Ay sus, kasano da ito yan? Ay, surutak ni Doña Agusta. Anya, Masapul nga isubli na dagiti singin dito, Villa. mamati kamat nga itid na pay. At datulag da ka ni Senyorita Lolita. Anya, Isumot laan nagkaraumay ni Senyora Agusta ta adagayam nagtulagan da. ay kasano da ito yan, Pedrita? Anyat ibagata ngay kini Senyor Esteban. Dagon, mi amor. Nakaturog ni Lolita. Idisok dagitoy prutas na imported diti lamisita. Nasayat dagitoy ginatang ko na prutas para itisikog na. Saan la namamin madlaw ton tisikog ni Lolita. Lolita, mi amor. ¿Por qué? Konaklano nakaturog ni Sika. Agsangsangit ka. ¿Por qué, mi amor? Saan nagtagari? Bueno, noan yaman ti makagapo, nagsangsangit ni Sika. Saan ka napilitan na mangibaga? Mi amor. Pagkawanan nak. Na di mo pakaragsakan tinaramit ko. Apay, anya ti inaramin ni Sika. Hinted kon kan ni mama. Nagringo and Rafael. Anya? No! No puede, Lolita! Bayam idan iti poder ni mamahang. Pangaasim, mi amor. ¡Vamos, Benito! ¡Alerto! ¡Atacan, Benito! ¡Ha! ¡Ha! ¡Ha!
Saan mo na panunutin dagiti sigin nga apo kay Esteban? Tangay di mo mutaklo ng idang anak mo. Awan pakibiyangan nida kayo kadagitay na karaho. Irwar mo ita. Uray patayon na kita, Esteban. Saan ko nga ibagano sa dino ti Ayanda Rafael ken Gringo? Irwar mo dagitay na karaho. Awan din dito balay ko! Saan nakabalikogan? Irwar mo ita. No di ka mamati. Ala, sumrek ka. Agsukimat ka iti unag ti balay ko. Tapno mamati ka nga awan dito yan nagitepok. Bilito! Sumrek ka dita balay ti katugangan ni siya. Sa pulang dagiti anak ni Lolita. Awanan dagiti anak ko, Manang Pedrita. Senyorita, iturad mo ti dimon pa nakakita kadakwada. Tangay na kamugayam ti panakaya dayoda. Wen, kat italaan ameris ko. Isumat lang ay pukpupok na ni Esteban iti kwarto. Tapno saan ko ang mapasuso dagiti anak ko. Kaya't naapatayan ina. Ngam kaya't naaparwaren asaan nga iso ti akin kapuanan. Diyos ko, imbaga na dahita. Wen, ngam Naranggas ni senyor. maawat ak matkiti. Saan nga minamamati nga awan kamalala? Saan na mapunas iti panunot na aliniputak? Dahita tinang sabidong iti panunot na iso at tinagsarsardangan na paspasakitan. Kasi mo't dagidya anak mo. Sapay naglulumpo asingin. Dagidya iti swertem. Ngam kasanupay katawan damutan. Sapay ko ba? Panasayat nga ima tinagtungpalan da. Anya ti kinuna ni senyora. Saan ka di nga iso amis mo ti mang padakkel kadakwada? Bagatan ni mamang. Sa maysa, diyak kayat nga da pakaringkuran na. Adda dagiti kinasarsarita na ama katulong. Ngam diyak ka mo, no iso dati mga yuwan ka dagiti anak ko. Asino da? Daidita, kanhulya. Iso dati kinasarita ni mamang. Ngam ti amok, kat saan nga iso da amis mo ti mga yuwan, wano mang padakal. Awan mabalinda apang biyag kadagiti anak ko. Ay, kasano nga rodan dayta? Tsaka mo, naririto ka na, Manang Pedrita. Amok nga awan ti asawam, iso nga imayak adago si iha. Mamang, kumusta dagiti anak ko? Patsik na daday tinasayata ka sa saad. Imayak gaputa na patag ti bagakat ka. Maipapanong kadakwada. Kasla-kastan. Anya dayta. Baknang kamutan iha. Tay nasawa na kangarod ni Esteban. Aglaplapusanan ti sanikwa ti asawam. Kataginggat ag asawa kayo. Sanikwa mat ti sanikwana. Apay hakas ti ibagbaga, mama. Uray anyat mapaspasamak. Ipakitam ti kinapudno nga asawa ka ni Esteban. Tapno di nakaisina. Aganos kay ti dinana, Lolita. Tangay, addanton anak yo. Nga iso ti amuna ang taod kan kuana. Amom ka dino apay nga ibagbagak ti kastoy iha. Apay, mama. Tapno at dalat tapag biyagam. Gaputain lako kun dagiti sanikwa anapanawan day di papang mo. Anya? Awanan ti tawid ang manipod kada kami iti day di papang mo iha. Gaputain patawid kun kada kaya'y singin nga anak mo. Mama. Wan, inlakok amin ang asanikwa tayo. Tilaangan balay kan tinagsaadan na asular. Kan tisang kabasit adiso apagap-apitan iti pagay tinabati.
Umanayan dahi jaya pagbiagak aginggat matayak mo, tiha. Anya, Kukwam tungot lang dagi jaya nabati. Inton awan ako. mamang, kasano da ita? No impatawid jo kada Rafael kan gringo. Kasano? Inted ko tinaglakwa kadagiti tao ang mga iwan kadakwada. Ah, Kinunak. Adaya inted ko adak kalagatan ti kwarta. Kat dasa na pangrukyan dang agbiag. Iti sa tinuman napakadanunan da. kaya't yu asawan. Inya dayuda dagiti anak ko. Wan, di ka matanagan. Inyo na'y unay ko nga ipakaamunan to. No sa dinuman, ipagpermanen tiyanda. Mamang, Wan kayam. Saan na may sa tinangyawatak kadakwada. Iso ang nagsina dagiti anak mo. Diyos ko. Makita to pa nga taita. Imbagak mata, Lolita. Inyo na'y unay ko ti panang ipakaamudan to. No sa dino, ti pagpermanen tiyanda apag naedan. Iso nga orayan tayo ti pakaamuda. Asino tinangtedad na kadagi singin, senyorita? Di na impaga. Ni, apay ngay. Nasaysaya at kanunudyak maamuhan. Tapnudyak gamdan asurutan wano sa pulan ita. Anya? Ay, makmakla atak kadagiti mapaspasamak. Adamot kit di rason ni mamang. Kasano na ito yan? Jack mapakawan ti bagik. Senyorita, Jack mapakawan ti bagik iti naramid ko kadagiti anak ko. Italama amiris ko asan arumba nga kasya iti naramid ko. ay, anyan ti kastoy. Manang Pedrita, kasaritam ni mamang. Barang siya ti pangibagaan na no asino dagiti nang tadan na kada Rafael kan gringo. Saan nga ta adahulya kan idita? Isu dati atapat. Ngam saan ka no? Sa balik ka no tao. Anya? Da ka no lang idita kan hulya ti kinasarita na nga agsapol iti tao. Ang makabaal amang padakkel kadakwata. Anya? Ngam, di mat inla ko na dagiti sa nikwayo. Kat inted na kadagijay nangala kadagringo kan Rafael. Kasta ti kinunana. Isa pang nga asim manang Pedrita. Sarakam da di ita kan hulya. Amuam no iso na tinangala kadagiti anak ko. Asino dagiti nang italkan ni Doña Agosta kadagiti singin nga anak ni Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nakapungtot ni Don Esteban, idinamuan na nga inalan ni Doña Agosta akatugangan na dagiti singin nga anak ni Lolita. Si tuturedmat ni Lolita nang ibaga iti asawa na ti makagapo, no apay akay kayat nan amayad dayo dagiti singin, ngem ti agtalinag da iti sidong da. Iti may sangal daw, napan ni Doña Agosta iti Villa Gabriel. Imbaga na kini Lolita ngayon lakonan dagiti sanikwana, ket awanen ti tawiden ni Lolita, gaputa inted na tinaglakwan na kadagiti tao, anangala kadagiti singin.
Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Kung aasa man ang Pedrita, sarakam da ita kan Julia. Ha, Amuam no isod at tinangala kadagiti anak ko. sige. Ngam amang ano agungat manin ni senyor no pumanawak ajak agpakadakan ko na. Bayang, siya kunti mangibaga nga at napangibaunakan ka. Sige nga, Rod. Inak agrobwatan. Esposa. Anya jay nangeg ko. Adda pangibawnan ni Sika kini Pedrita. Wen, mi amor. Sa dino? Ko, adda kayat ko akanan. Kalat, kasla makapang panganak itising kamas. Iso, bauna ka mapan ije merkado. Apay na di kagbilin kini Benito. Mapanitay di away. Ko, mi esposo. Awan sama tinagmula itising kamas kadag iti katalunan tayo. Awan ka di? Awan ti amo. Bueno, ibaga nga ro ni Sika saan niya agbayag ni Pedrita. Masapol na dalata kadwa ni Sika dito Villa. Wen, ibilin ko dayta. Sige, mapan kami kini Benito iji rancho. Ado tinaskan na si Kaswan ni Jai. Sige. Agyang anak. Pumanaw da kan limang Benito. Nawayan ni manang Pedrita amapan iti pangibabaunak kan kuana. Awan matkan ni Edita diti poblasyon. Sabali matgaya man ti agnanaed iti sigod a pagnanaedan na iti asideg ti taberna. Ni Julia a midwife ti inak kitaan iti dispensary. Oras ti duty na ita. Parang madanon ko. Ay, mas daawak mat ka ni Senyorita Lolita. Impayadayo na dagi anak na. Sa ita, pabirok na matlakan niya. Para kang kalitasing kamas, manang. Kaninyo ka ni Mang Benito. Anya, susapo. Kunak dumakapangpangan ka iti singkamas. Kastat impambarko ka ni Esteban. Namjak kayak dayta. Iso nga alaamuan. Ay, Masigurado nga awanan ni Julia iti dispensary. kas jati ko na di nakasaritak a nurse. Kalaat ka no anagikat. Kat ni Edita. Awan, jak amo no sa dino ita ti ayan na. Taawan mo ti makam mo. Sa maysa. Saan gaya man anad subli ije sigod a pagnanaudan na iti pimanaw di Villa. Iso dalagit di tinangala kadag gringo kan Rafael. Nasaya at launay no isuda. Wan manang Pedrita. Makitak tumot lang dagiti anak ko. No da Edita kan manang Julia tinangala kadakwada. Benito! Apayama, Ay, puno ka DJ na diamagni. nga anya, Kanon ijay Villa dagiti singing nga anak niya Senyor Esteban. Senyorita Lolita. wen, inala ni Doña Agusta. Yakat intulok ni Senyor. Nakapungtot awan mo't lati naramidan na, edi nagsangod akin ni Senyora Agusta. Ay iso. Ay hapo. Ingkalintigan ni Senyora Agusta, at nga edi naklunan na putot na, nasaysaya at laangan no may panaw da ijay Villa. Ay anyan. Kasipay dagiti nga anak din. Benito. Hawin nga rod. Sabagay. Hindi matkabalan ni Senyora Agusta. Sigod matabak nang diyan niya. Awan ka nun ti kinabak nang da. Ay. Ang runa ita, tayin lako nan ti daduma na batbati a kinabak nang da, edi si bibiyag pa'y da edi asawa na. Apay ngay nga inla ko na. Tsaka mo basta ti namak, kahit inla ko na.
Yan dagiti buak nang. Mamatiak ani don Esteban ti ama dagijay asingig. Ay, Jak mabalin nga ibaga dayta. Talagamot at dinaklunin. anya ngay nga ro, kat sa balimat namin ti rupa da. Apay kit di Panawan ka pa dito ama. Tulungak ni senyor iti aramiden na. Sige, Benito. Kasla kaan na. Ngam sumagmamano abulan ng tinapalapas. Manipod impanaw ni Mamang Rafael kan Gringo. Dakkel matan ti si Kuko nga atyenda. Sumagmamano may abulan. Ipas nga ikuntun da ito'y. Ngam, kasanon no saan nga umala kan ni Esteban, akas kada Gringo kan Rafael. Kasanon no saan nga umala iti kinapudaw, kan kinalinis ti kudil ni Esteban. Kano din nakarupropa. Amangan no ibaganan tumanan, asabali ti amana. Ibaganan to nga tamanan, anak kita manala. Itay pa'y anak katugaw ka dito'y hardin. Dasan iitan ti darang tiinit. Kaslati mo marikrik na. Manang Pedrita, Agsangsangit ka? manang. Kasanon no saan tumanan akarupropa ni Esteban ti anak ko. Ha? Kasanon no din ang tumanan aklunan nga iso ti amana. Anyan to pa'y ti aramida. Kwa. Nalaos ma ti panang dungdung mo na kan kaita. Kan manipod iti. Binantayan na kamutan. Awan apolos ti sabali a lalaki ang nakaasidagan ka. Mabutang iti mabalin ama pasama. Patyak nga umalan to kan kwada ti anak mo. Ngata, Uwan? Kunang nga may dagiti babakat, ano kanayon kano ang makitkitam ti asawam, kabayatan ti panagsikog mo, umala kano iti ama ti ipasnay mo. Kasta ti punada iti apo ko. sapay ko mangarot na kasta, manang Pedrita. Kumamat ka, Benito! Ha! 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 Nalay na tumayan ni Grupo, senyor! Makamatan, kay unahan kayo kinistalyon! Ha! Ha! Barkata Mistalyon! Umayab kan! Ay, senyor, nakadanon tan. At datamutan iti masakupan ti kabangi-banga ili ti San Gabriel. Si Benito. At datan dito'y Santo Juancho. Senyor, Ala, disagan tadag iti kabalyota, Benito. Mabisiran ni siya. senyor, Benito, ibaod ni si kada istalyon kan Brutos, itipon ti kay Mito. wen senyor. Umay kayo istalyon, Brutos. Ibawd kayo pa lang, ket urayan na kanay. Sana mo ni Benito, nadasapsapulan ni siya. Nasaysaya at no saan na ibagbaga ni siya. Ama mom, tiagnaga ni ti Julia Anonas? Julia Anonas, senyor? Si, may sana midwife. Ay, awan amuming agnagan iti kasta dito, senyor. Tiagnaga ni ti Edita Salunga. Ama mo, nida kayo? Ay, awan mo't, senyor. Kasta ka din.
Apay sapsapulan niya dagita tao, senyor. Anda ka di basol da kada kayo? No. Bueno, lipaten ni si Kajay damdamagan ni Shak, eh? Oo, senyor. Anya ti order yo. Duara order. Daytay special na potahi yo, dito'y titid mo, Owen, senyor. Mabitlaan. Isaganak ti order yo. Kaya't ko na maamuan no pod no tiyata po. No mapanagnekan ni siya, nakasabwat dagi jay, iti inaramid ti katuganga. Agsaga na lang ang dagi jay. Ay, ito'y lagayam ti ayan nyo, senyor. Konak no di tabangir panganan ti simrekan nyo itay. Anya? Isumot lang na nagbayag ka. Alabi nito, agtugaw kan. Urayan ta di in order ni Shak na taraon. Agmay sa kamanin a sirbiak, senyorita. Kanayon mo't na pumanaw da senyor Esteban kan Benito. Wan nga ron. Sa dino ka di papapananda. Diyan ka mo. Mangisagana ka matan iti parakan ka. Agsango ta amangan manang. Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangal daw. Anya? Alas 10 nga minan iti agar mo sarak. Iso anap sugak pa'y. Sige. Madamdama aktumot nga rudan amangan. Awan ganas ko. Apay ngay. Rumbag amangan ka, iti umiso nga oras, tipinangan. Tapno saan ang maapiktaran dahi tas sikog mo. Di rumbag nga agpaladaw ka amangan. Mangan ka, uray basit laeng, para iti anak mo. Manang, Pedrita. Apa yan? Agsangit ka manan. Ay, ayak namin, tibagi. Ha? Amo ka daytoy lang si Kuko tinapatag itakan ni Esteban. Amok nga apaman amay pasngay ko. Awan pang tiserbik kan ko na. Allah, tila ipagbagam, senyorita. Wen man ang Pedrita. Tuy lang ang si Kuko tinapatag ka ni Esteban. Masiguradok dayta. Pedrita. Nakadandenon ka matan dito'y rancho. Apay ngay. Binaunak ni senyorita Lolita. Mapay ka no. Kanayon nga mi na pumanaw ni Senyor Esteban, adi amo ni senyorita ti pagpapanan na. Kaya't na amaamuan, no dito iti pagpalpalabasan na iti oras. At ni Benito, saan nakadiya kadua? Kanayon ang kadwana, ngam di mat-agibaga ni Benito kanya. Umumay ka di dito ni senyor. Nabayag matbasit na di imay. Urayan ning arod. Anya? Agwalawas siguro na di imay ni senyor. Ayuh, di matiag sakit abaka. Agrairan ti sakit kadagiti dingon dito rancho. Anya? Ada binaon ko nga report ka ni senyor Esteban. Di namat nakasarita gaputawan ka no ijay Villa. Kasta? Sabagay, madaman ti panagbako na ti veterinaryo asuswelduan ni senyor. Ay, kasano nga rodan? Ay, katbarang malapdan ate panagwaras ti sakit. No pa'y kasta, rumbun lang nga maamuan ko man ni senyor. Ala, bayan nyo ta ibagak inton sumangpag. Malaman nga rod, Pedrita. Ibag ta imay ka. Si kanton ti mangibagay ti mapaspasamak dito'y rancho. Si kanton ti mangibaga Benito. Ang mga no si tarenak no ibagak anapanak iti rancho. Anya nga minti ginagaram ijay. Binaunak ni senyorita. Atapan na nga men nga ijay ti papapanan yaw. Kahit anya kumano mapan kami ijay rancho. Kwa, ti kayat ko asawan. Kayat ang maamuan ni senyorita Lolita. No, ijay ti papapanan nyo akanayon. Di mo't nga min ibagbaga ni senyor kankwana. Uray si ka, di ka agibagbaga kanya.
Iso ana pa anak ijerancho. Ay, awan dakas nga raramidan me, itapno pasapol-sapol na kami kid din. Benito, Daytamot timade kini Senyorita Lolita. Agdwa-dwa kini senyor. Apay, agkurang kadipay ti asikaso nga ipapay ni Senyor Esteban kenkwana. hoy Benito, saan ka man nga agsao iti kasta? Kasla di mo pa'y am-am mo dagiti amo ta. Isakit ko launay ni senyor. Iso masurunak kini Lolita. Di lang aruden pagan ano ni senyor, agpadlaw pa lakas ta. Anya ka kadi, isardeng mo daytan. Masurunak lang amin. Ha? Ha? Ay na! Bakit ikis ni Lolita? Ako nga ta? Benito! Ay naapo! Pagkabilin manan ni Senyor Esteban ni Senyorita! Ano karamihan ta? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di liway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Kinapalabas, kinabkabil ni Don Esteban ni Lolita, gaputan natakuwatan na anapukaw ti mapaalupot nga indulin na itilakasa. Naglibak ni Lolita idi damo, ngam imbaga na mutla ti pudno, idi parigatan ng tidon. Gapu iti dayta, kinaykayatan ni Don Esteban ti agpaspasyar, ta di na kayat amakitkita ni Lolita. Kabayatan na, mariribukan met ni Ama Josep iti rancho, gapu ta agraira ti sakit kadagiti ay aywanan da abaka. Pinayaban na nga ron ti veterinaryo, tapno bakunaan na dagiti baka. Ipakaammo ko man ni Benito tinaamuan na kini Ama Josep a problema iti rancho. Ngam saan adim ngag ti don, no diket pinagsardeng na pay daytoy ngagsaw. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. El Uro con Sangre! Agsino katalangan ni tinagan, no tikit din kayat mo ti masurot, Benito. Nilakay usip, mat. Nagkarit kan, idinto tawan met baal mo? Di ito iti ibagakin ka, Benito. Aging gatsyak titalkan ni Senyor Esteban dito rancho. Awan ti maramid nga anomalya. Uraya mamapukawak dito, takid dawam to asik ati sumukat. Isunto, ti panagaramid mo iti anomalya, Benito. Agyaman at taimay ka manang Pedrita. Kumusta ka, Senyorita? Anyat ibagbaga ni senyor mo. Ay na, manipod pimanaw ka. Saan pa imbat asimang pet? Anya? Sigon ka ni Benito. Agpalamiis ka no itipudot ti ulo na. Sika nga'y, Senyorita. Awan ka din ti planom nga agsubli Jefilia? Awanen. Dito yan poder ni mamang ti pangipas ngayak di ti sikog ko. Di ka kadipay na ditigra? Anya ti kayat mo asawen manang Pedrita. Saan nga inaklon ni Senyor aputot na nagijay singin nga anak mo? Gaputa di na ka nabantayan idi. Kasanon, nukas jay tumanin ti aramiden nan. No di mapatgan ti tartarigagayan na alanga ti agbalin nga anak yo. Makaamuditan. Ay sus, Senyorita. Ti anak yo ti panunutam. Wen gayam. Adda si mang patasurat ang nagapukan ni Edita. Surat na kan ni mamang. Ayan ti surat. Mabalin abasaan para kanyak, Senyorita?
Daytoy. Inted kanyak ni mamang. Iso nga idulin ko. Ngam tapno di makita ni Esteban. Sikan ti mangidulin. Ha? Awatamon man ang Pedrita. Sikat ti mangidulin para kanyak. Saan akayat ni Senyorita abasahon to'y surat ni Edita? Apay nga ta. Basaak man. Apay asinuratan na ni Senyora Agusta. Ken ka, Senyora. Nagsuratak, ngamjak ibaga. Naawan ti rumba nga pagtanaga. Masurot ti imbagang kini. Patanuran ti drink ko nga natutyogan na surad. Nung pakawanan na, nasaan ko nga aramidan ti kinunam. Nga ipasigot ko ganwa na nga ibaga asaan asyak ti inana. Pamatyak asyak ti nang ipas nga ikatwana. Daita ti kapuna nga impanaw ko. Nasa di naman to'y ayan may. Ni Apo Diyos to langan di makamu. Lumaamuan yun to kat agkikita tayo tumatlaan. Nukasta. Talaga ani Edita ti maysa anang italkan ni Senyora Agusta. Iti maysa kadagiti singin. Kat ni Gringo tinapankan kwa na. Ituloy ko abasaan da ito ya. Iyo pakadanagan. Nasa lunat ni Gringo. Maasikaso na iba. Nakaluklok mag-inan. Alakastan. Nagsurat. Edita. Ay, Diyos ko. Anya nagasgasat dagiti anak ni Senyorita Lolita. Bali na ipadawat dan. Kat di pa'y ammon no sa dino ang lugar tinang ipanandag iti nakaipadawatan da. Benito, jak maiwaksi dito'y panunot ko ti maipapan kadagi jay singin. Nuan yaman tinamuam iti ipapan mo'y jay, di mon sawan kini senyor. Talaga Kay, anyamat ti imbaga ni Senyorita Lolita? Anya pa'y ngay. Agsangit latan ano malagip na dagi jay anak na. Di pa'y laagawid dito'y vilya. Ad-addala masayer tirik nana, numalagip na dagi jay anak na. Bay amlata ka din. Parigatin matla ni Senyor Esteban dito'y. Uray tawan mo't ni senyor. Panagkunaket, di na pa'y malagip ti agawid. Anya ayat aramiden na ijay. Awan pakibiyangan tan, no anyaman ter aramiden na. Sa bagay. Basta agtrabaho ta bakit? Awan problema. Basta ited na ti obligasyon na kadata. Nasken na makawidan ni siya. Kailiw ko na makita ni Lolita. Takkel nga tanti sikog na. Dahil iti mangpunas iti sikor ni siya. Kadag iti kinamalas na dinteng iti asyenta. Ha! Ya! Ngam saan na mabalin na jak masarakan jay mapati kinabaknang iti asyenta. Ti katugangag ti mapan ko si Teren. Amang ano indulin na matday jay. Ha! Portatan ni si Castellon. Pagdiretsyonan ni Villa. Ha! Ha! Benito. Apay. Maturog pa'y lati tao kat. Asus, rumuar kan dito'y kwarto para sa nga ili. At kan ni Senyor. Ay. Darason, usabo mo day tapadjamam. Di mo ipadlaw akariring mo. Wan.
At dangag pa ison. Darasem. Daytan tumat nga minta agraraman kalaunay. Dito yan Villa tinagturugam. Ay, Nakataltal ka di mo pinanunot. Nakalaat asumang pati amo ta. nagadukat sa umo na ya. Urno sa munti kubay kama. Tarumarakon. Magnak iti likod. Tapno dinak makita ni senyor nga gapo dito Villa. Dagon, Benito. Senyor. Oh, apay nagsoy-soya amnesi ka? Una yan, Benito. Kas kamatla na kuturanan na siya ko kitiday tanay choram. Ay, apay senyor. Apay na nakasegar dagitabok mo. Anyat na pasamak dita? Talaga kastoy, senyor. Jaske. Nadlaw na akab ang bangon ko. Tadyak pa'y na idipos na pumadaan abuok ko. Agsagana ni si Benito. Mapantay di rancho kalpasan darmosar. Uwan, senyor. Lolita, mi esposa. Ayan mo. Naulimag dito'y may kadwa na katsaran ti Villa. Ayan nga ta ni Lolita. Nakurunusan ti kamay ti kwarto. Kaawatan na nasapa na bimangon. Lolita, mi amor! Ayan mo! Senyor. Awan ni senyorita. Ke? Sa dino tayo ni Iso? Senyor. Manipod ay didiyo pa nagawid. Di mo tan simbangpat ni senyorita. Porke? Sa dino tinapanan ni Iso? Napan iji balayda. Nagawid iji ayan ni mamang na. Diyantre na muher! Tanyat kayat na mapasama? Diyak mo, senyor. Ala, agrobot ni si Kapidrita. Inkasukunan ni Lolita. Ha? Ala, agrobot ni Sika. Sukunan ni Lolita. Uwan, senyor. Nukasta, simang petan. Uwan, imbaunak amang sukon kan ka. Agrobot ka kuman. Di na kayat ama ibayag tapay ditoy. Sige. Agawid ak. Maigaw po man lang dito'y anak ko. Ay, agyaman nak. Kunaklano di mo pa'y kayat ti agawid. Kasta ti ingkadengkon manang Pedrita. Ngam na panunot ko at dirumbang apapasak ti asawak akaraman to'y anak ko. Iso nga agawid ak matlaang. Agyaman nak. Ni senyora ngay. Ada na panan na. Ngam imbilin na anong mapanunot kon ti agsubli ijay Villa. Kat itulbag ko latan ti balay mi. O sige, agrupot ka nga rudan, tamapantan. Ni kanumat man ang Hulya ang midwife, tinangital kan ni mamangkan ni Rafael. Ay na, imbag man. Ngam ayan damot kan ngay. Kas kan ni Edita. Patyan ni Mama Adina maten kayat amaamuan tayo no sa dino kayanda. Anya matan da edita kan Hulya. Kayat da asawan. Ininteres dan da gidya anak mo asingin. Inya da yuda kan. Tapno isudan tibigbigan da gidya anak mo nga inada. Nasakit a panunutan. Ngam awanan ti maaramidak manang Pedrita. Senyorita. No sa anak ka ta nagsikog kadagos. Nalabit ajak intulok amaya dayo da kanyak. Kadwadok kumangay madayo. Nalpasan ti amin, senyorita. Awanan ti maaramidan tayo. Manang Pedrita. Jaksan makita pa idagi anak ko. Makitan tulak ta ida. Ikararag ta, asapay kumata agkikita kay tupay. Nay, asidag tayon iti Villa.
Ayusin mong tilangam, senyorita. Nasaysaya at matlaang no naisim ka asumungad ang makita ti asawam. Saan ko mapilit na? Saan ako makaisam? Gabutakas lang marikrik magpailang tinagdalagsan adakulap na anagtisuid ang sumpangir a pingping ko. Senyorita, Kagkura kon ti asawak man ang Pedrita. Iso atin at pilitan nga umisam ita. Mi esposa, kumusta ka? Di ka madanagan. Saan ko pinaybayan to'y anak mo? Mabalin niya prosa, mi amor. Sige. Kunamlan asino manan akasingputan nga asawa. Una yan ti kastoy akasasaad ko. Kumusta ka? Di tao nagtityan ni mama, miho? Magagaranen ni siyak na makakita kan ka. Di ka mang namnamalaunay alalakin to ti ipasangay ko. Amang ano agsakit to lang ang tinakam mo no di mapatgan ti tarikagay mo. No, mi esposa. Kay lalaki, kay babae, basta siyak ti padre. Awan question, mi amor. Agyamanak. Nabasag ka. Ada sa gubanit ni Sika. Awan. Di nakpakadanagan. Saan na mabalin, mi esposa? No pwede nagsakit ni Sika. Mapiktaran ka nagtanong mabaybayan ni Sika tibagim. Awan anyaman na daytoy. Awan sakit ko. Iso adi nakpagtantanagan. No pwede, mi esposa. Ipa-check up ka di dispensary. Anya. Ipan ka di dispensary, mi esposa. Kat no kasapulan, ore maturog kay Chay, iti sumagmamano na rabi. Tapno maasikaso kayo, iti arakta. Nakasarita ni siyak ti doktora. Aywanan dagan ditoy, aging gana sumaya at ti kasasad mo. Mi esposa, nababaka noon ay ti presyon ti dara ni Sika. Nakapsot mat ti resistensya ti bagim. Iso, nagtalinaid pa ilaeng ni Sika dito dispensary. Sige. Antakan ka dayta, mi esposo. Di kayat mo, di matungpal. at danda Benito kan Senyor Esteban. Naggapuan daman nga tan. Ipaharap pa ilang ni si Katagita Kabalyo, Benito. Monsignor. Lita, Senyor, mapan ni si Kaji Dispensary. Pantayam ni Lolita. nagbati ijay, apay, senyor. Masapol na agagas ni Lolita, Pitrita. Asikaswan ti doktora, tama nga numapiktaran di sikop na. Inak nga ruden agrobot, senyor. Si, pantayan ni Sika, ni Lolita. Anya ti pagbanagan ni Lolita, iti kawanen ti gaganay gayan na. Makita ng tupay nga ta dagiti singin nga anak na. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro
sangre! Inapalabas. Napan ni Pedrita itibalay ni Doña Agosta, tapno amuan na ti kasasaad ni Lolita. Namuan na nga da surat ni Edita. Impabasa ni Lolita kini Pedrita tinasawa surat. Ket dita, namuan ni Pedrita ani Edita tinangala kini Gringo. Ibagbaga ni Edita iti surat, analabit asanto na makita pa ni Lolita ti ubing. Gaputay sunton ti mabangunan na nga ina. Nalabingitan ni Lolita iti dayta, ket napukaw ti gaganay gayan na. Di na pailan ewak si tila dingit na, idi pinasuko ni Don Esteban, tapno agsublin iti Villa. Nadlaw ti Don, ti panagluslusyaw ni Lolita, ket impan na iti dispensary. Itagagayem, denggan nyo tituloy iti nobela tayo, Ana Pauluan. El Oro con Sangre! Pantayan ni Sika ni Lolita. Wan, senyor. Amo ni siya. Agladladingit ni Lolita. Malagip na nga tatagijay karaho na singin. Orayin ton kano. Saan to na maako ni Siak tagijay. Nga masapol na makita ni Siak tagijay. Katalain ni Siak jay mapati kinapaknang. Senyor, at ka di pa ipapananta? Si, mapantay jay Rancho Benito. Ay, kunak no saan kayon arumwar? Tayo serak kon iti kwadra da istalyon kan brutos. Mapantay jay Rancho Benito. Ato ti baga kadagiti agay aywan kadagiti vakay jay. Sayang dagijay napisti abaka, senyor. Inananuyong aroden. Kapilitan ana parte dagijay saan ana tayo, senyor. Adumuti nagala iti karnida, kat inurnong ko ti bayad da. Binayadan da. Uwan, senyor. Ng minus presyo langan. Sana kas iti kanginawan o balor ti magatan iti pagpartyan. No. Isobli ni Sika dagiti imbayad dagiti nagala iti karni. Ginapis tinavaka. Nagasat dagiti nagsida iti karni dagijay. Tadi nagsakit ti tiyanda. Ala, isoblim dagiti kwartada. Saanin na masapol a bayadan tapay? Sige, senyor. Ibilin ko ta umay danto matlaalaan dagiti kwartada. Si, saan nakasta ti kinagamrod ni Siak iti kwarta, Osep? Isublim ti kwarta dagiti nagsida iti karne. Diyantre dagiti tanaban dito. At daday di masakupan ti Hacienda Gabriel. Nagaduda, senyor. Nagkutadan iti asidag tiwaig iti Hacienda Gabriel. Uray na bakuda na simrak da pailaan. No pwede. Papanawan tayo tagita na bandido. Ang armado da, senyor. Porque, Benito, oray armado ta. Saan na dahi tati makalapet, iti panang papanaw tayo kadakwada. Senyor. Talaga na nagaduda. Mano tinabilang mo, Benito? Kwa? Jakon na iraman a binilang dagiti naud-uday. Ngam nakabilang iti 20 a nagkabalyaw. Tanda ni 30 damin. Mapatapatan ni Siak, Benito. 30, dagiti bandido na naggapo di tayan, tiwaik. Kasanon no saan tayo ang mapapanaw ida, senyor? Paanok ni Siak kadagiti pan nakabagiti lintag? Ha? Bandido dagiti Benito. Saan ta na maikaring na makipulapol dito'y rancho? Ay, nakabutbuteng dapay kidya, senyor. Mga no ibusen dapay dagiti baka dito yan. Posible deta. Ala, awandan Benito. Agsublita ni tayan da Osep. Uwin, senyor.
Ay agulimak kayo, tadanggan nyo tibaga ni senyor. Aduti kayat ni senyor nga ramidin tayo. Isu nga agulimak tayo, tap na mawatan tayo tibaga na. Ala senyor, mabalin yung tiag sarita. Gracias, Josep. Kaya't ni siya, napapanawin nyo dagijay bandido na nagkutay ti asidag tiwaig na sakop pa lang ti Hacienda Gabriel. Ha? Ada nagkutaban dido itayan tiwaig dita abagatan, senyor. Si, Ayo. aduta, armado namin. Ha? Ay. Mabuteng kayo, Senyor. Armado da gijay kan natural da. oray asino da. Oray kasano ti kado ti armas ni Suda. Kaya't ko na mapapanaw da dito yung Hacienda. Senyor. Idaulwan ni Sika, Josep. Sika ti Pangulo dagiti agay-aywan iti vaka dito yung rancho. Ngarod, ni Sika ti umasideg kadagijay na bandido. Ay, nalawagan ti saritaan. Ha? Wala po? Sikat imang idaulo kada diti agrunda iti abagatan, Luciano. Imot pulo nyo dita amyanan. Wala po. Ay, da kayo nga agtutubo tinapilak nga agrunda. Kas kada kayo, ti pag-aayat nga alukoyan dagiti bandido nga agbalin akadwada. Ay, bagakmatan kada kayo ti aramidin nyo. Wala po? Ay, bagakmat kada kayo na. Amok ti ugali. Puno prinsipyo dagiti kaadwan na bandido. No, saan kayo anakarit? Kano umayon kayo kadagiti kayat da? Ay, saan da kayo basta dangran? Saan nga amin amakon ko na bandido? Kat agpatay latan iti pada na atao. Adamot dagiti violente. Adamot latan dagiti nasayati panagpuspuso da. Kat iso da timang balanse kadagiti kakadwada. Kunakon, sayatan nyo ti makisarita. Yan pamuyo ti bagiyo. Kat iti kasta nga aramidin nyo, masigurado. Sanda kayo nga anwan. Nagadupay lagat a pasikot-sikot yu ay Josep. Kasanon no patay na dagiti binaon yu a makisarita kadakwada? Ay, Benito, Benito, Benito. Na, Saan nga amin ama ko na bandido, kat kriminal, ay apo ka. kasta ti panagkunayaw. Ngem saan yu a panunot ti panunot da. Agibasitan sa ti kapanunotak, Benito. Ay, sa nagaputalakay kayo nga dayo, katusto amin nga ramid yu, ama. Naglawag abidot dayjay. Impasubo yung dagiti agtutubo. Ay, amuda ti araramidin da. Narwa man da Luciano iti kabakiran. Amudan ti sumsumpukan da, no adaman pagrisguan da. Ay, awan, maditi kasta. Ang mga nuaglamay kit di taramidan tayo nintong bigat. Ang kalauna yan na, Benito. Nenenenay. Makaungat kan samot na mausep. Ay, talaga makaungot ako na. Tumpan patula ko. Ay, ngam tapnoan mo. Itay pa'y akayat ka apapanawon dito yung rancho. Uy! Nagturay ka na mausep. Sana gaputa si Kati kalakayan ditoy. Kat naturay ka unayan. Saan asikati amo ditoy? Saan dito iti teritoryo, Benito? Iswa pumanaw kan. Ija ilang vilya ti bagay mo apagpalastugan. Sakti katalag ni Senyor Esteban. Ay, agpada talang Benito. Iswa, di ka makibiyang dito'y, Benito. Ibagbagak ti pagsayatan yo, ama Usep. Amok akitaan ti pagsayatan dito rancho, Benito. Ha! Di ka ginlalaing. Tano trabaho ti pagibasaran. Agturong kapay lang. Agaw-awid akon. Awatam. Kadwa, aduda. Lalaki kan babae ti matanawagan tayo dita baba. Kaadwan ti babae.
Nakapantalon iti patig ti kaadtuan kadakwada. Ano po mo soldado ti baro ti datuna? Soldado nga talaga kita. Saan tayo nga mo ah? Hala, umay kayo. Agpakita tayo kadakwada. Sige. Ayun. Di kay agtig na itinamnamahan nyo pagatapan da iti mati kadatayon. Hala, tayo. Ya! Partakan pa'y brutos! Surutan tadagijagin lalay nga binaw nila kay Josep. Ya! Ya! Isarsarak dala ti karagkadda. Iso akamatan tayo da. Tay bagak nga agsublidan itinagapuan da. Delikado! Ya! Ya! Nasayat at tao ti amo mi, nga akin ko kwa iti dahito arancho. Matulungan na kayo, no ibagayo laki iti kayatyo. Masigurado? Asino ka mang ibagbagay tikas na, ha? Siyak ti maysa para aywan ni Don Esteban Gabriel, dito yung nalawa rancho na. Ah! Mamadi kayo kani kagadwa. Tapno, mamati kayo. Sumurot kayo iti turod nga yan ti panakaamami dito rancho. Asino ti bagbagam apan nakamayong, ha? Ni Ama Josep. Tapnan mo yun. Awan ita, dagiti opisyal mo. No kasta, sana ta kayo ti masurot. Sana, dapag na dagiti opisyal mo. Ket, amam, nasino da? Ha? Sino da? Di ka basta sasaw, naisuda ti makasaw yun. Tamangan no paltugan da kayo at dagos. Anya? Noon da. Adon ti pinatay da. Tanakigup-gubat da pa'y kadagiti singkit ahapon, idi gubat. Anya? Ha? Bunbunsag yun. Mabutang kayon sa lagayam. Ha? Ading, makigay-gayam kami kada kayo. Asus! Awan ti gayam ita. Nadiagam mo ti tao. Ala, pumalagan. Ang mga namasangputan da kayo dagiti opisyal ni. Ading, Ibagak langan ti mabalin ni bagan to dagiti opisyal ni. No ti gagarayo. Kat papanawon da kami dito eh. Gaputas sakop ti rancho. Ti bagbagam nga mo yo. Nagkamali kayo. anya? Awan ti masnop nga akin dagay ti amin apaset ti kabakiran. No asino ti agdapat iti may sa lugar. Daganan ti nagdapatan na. Ha? Gaputan nagdapat kami ditoy. Dagami nga rodon to'y nagdapatan mi. Kukuamin da ito'y alugar. Kasta ti bagada. Uy na pong, Asino ti nakasari tayo? lakyan da dya pong. Kaedad ko nga ta. Uy no, inauna ngam siya. Kamaliak nga ron iti pata-pata. Pinapanaw da kami adago sa pong. Ano, masangputan da kami kano dagiti opisyalis da. Delikado kami. Kasta. Tuso da gajay apong. So saan tayo basta mapapanaw ida. Ay, apo, dakla problema tayo dagi dyan no kasta. Apong, rumbang nga maamuan ni Don Esteban. Amunan. Tirigat na apong. Ang mga no agagabda ka dagiti taragan tayo baka. Ay, daytan ti di aramidin ta. Armado da apong. Awan gaway tayo. No talaga akalukwan ti aramidon da dito rancho. Ay. Nabilag termas da. Sigo ni jay lakyan. Nakigubat da kano iti hapon da gijing opisyal da. Opisyal. Uwi na pong. Opisyal ti awag da ka dagiti panguluan da. No kasta nga ron. Posible a soldado idi. Dagiti ibagbagada nga opisyal. Amok pa yan apaw. Wan.
Nalabit adagi di opisyal da ngay bagbagada kat dagiti kamang ti armada ti pagilyan na nakigubgubat. Ang sana na ipaayan iti pamadayaw. Gaputa nagtalinadan iti kabambantayan. Apong, dagiti ka di ibagbagayo ahok balahap idi? Nalabit akasta. Ay masapol na pagsaritaan tayo dito kada Senyor Esteban. Amun tayo, nganya ti maibaga na iti dito problema. Armado, kunayo? Huwag, Senyor. Aduda, senyor. Aduda pa sa senyor. Nakita min kini Benito Tagaychay. No kasta, napan kayo na mismo, iti kota Tagaychay na armado? Napandalo siyano, Senyor. Isuda ti binaon ko na kay sarita kadiakwada. Ket, nagasat data, saan da pinatay ida, senyor? Talaga na nagasap ta, Benito. Ngam no si ka nga ta tinapan. Amangan, no di da ka pa'y pinagsarita, napasagan ni Sika. Ha? Saan na linalastog ti ipakat iti amin na problema, Benito? Kat, kanya ti banag ti papanyo ijay. Awan na saya ata binanag na, senyor. Pinalaagan da kami kiti Okay? Anya ti imbagada? No ti ka no panggap mi anapan ijay. Kat ipagamit ti papano da. Papaay kami lang, senyor. Kaputa dagadan di nagdapatan da. Kasta ti imbaga ni Isoda? Ha! Saan na siyak ti kalabanan da? Papanawan ni siyak dagi China bandido. Panop ni siyak kadagiti pan nakabagiti lintag. Mapapanaw nga ta ni Don Esteban dagiti nagdapat a bandido iti masakupan ti asyenda. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, impan ni Don Esteban ni Lolita iti dispensary, ket imbilin na kini Pedrita abantayan na daytoy. Napanda Don Esteban ken Benito iti rancho, tapno amwenda no anyameten ti kasasaad dagiti tarakenda a baka. Iti panagsawsawar da, nakita manen da Don Esteban ti grupo dagiti nagtagi armas ken nagkabalyo a bandido. Imbilin nga rod ni Don Esteban kini Ama Josep, asiputan da dagiti bandido. Biniling met ni Ama Josep ti agnagan iti Luciano, amapan a mismo iti nagkutaan dagiti bandido. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Papanawan ni siyak dagi jay na bandido. Ha! Panop ni siyak kadagiti pan nakabagiti lintag. Senyor! Senyor, Benito. Senyor. Agsoblitan ni Jevilla. Tenton malam, mapantay di munisipyo. Wan, senyor. Ang amangan wat adala nga mangriribok da no ipabusoyo kadagiti pan nakabagiti lintag daytoy a problema, senyor. Anya, ti kayat nasawan ni Sika, Benito? Anya nga tano sakti mangidaulo kadagiti mapanagsiim iti kota. Anya? Kadwak met lang dagiti kabalyero anapan ni Jay. Makigayem kami kampay ide. Inton kuan, libatan mi ida. No agsasaw ni Sika, kaslado mateamo ni Sika na taktika, Benito. Ay, talaga day tati pagalistuak, senyor.
Kabalak ayalis ti alipuspos dagi jay. Nalastog ni Sika, Benito. Italagyo kanya kon daytoy, senyor. No, jak kabalan, di isunto ti panangikamang tayo kadagiti pan nakabagi ti linteg. Bueno, kitain man nga rod tilaing ni Sika. Ngam no awan maramidan ni Sika. Awan sabali na mapabasol no madangran ka. Agyaman nagtaagda ka man ang Pedrita. Naawat ka. Diyak lamon no kasanuak kita. Iso nga rod ti kaadak diti Villa, senyorita. Susweldoan nak ni senyor. Tapno adamang kadkadwa kan mangaywan kan ka. Kan kadagi di anak mo, no adada kumapay ditoy. Manang, Ay, dadakkel itan dagi jay singin. Kasla makitkitak ti kinakarantingdan nga agkaradap. Amangan no, makatugaw da pay katitan. Di ba't agpito abulandan manipod na yanak da? Wen. Kat, husto di kinunam. No saan daan nagsaksakit, makatugaw dan. Naglaing dapay katngatan nga agkatawa. Makarayaw dan. Nakayayat dakat nga taa? Ngam, ayanda nga taitan, senyorita. Dayta ka na yun ti salsaludsudang iti bagik manang Pedrita. Awan mo ti maibaga kanyak ni mama. Inalilaw da ni mamang mo. Diyak laing pagarup amaramid ni Edita ti Kasjay. Kunday jay ahulya. Ngam, ni nga tahulya tinangala kan ni Rafael. Saan ang masumbatan ni mamang dayta iti tinamang ko? Naimbag ka ni Gring ko. Tamis mo ani Edita tinagsurat anang ibaga. Nga adakan ko na ni Gring ko. Uwan niya. Di nangala ka ni Rafael ti awan pulos ti pakaambong na. Agbababawi ni mamang anang yakot kadakwada. Ngam no kasano ti panagbabawi ni mama. Mamimpulo man ti panagbabawi kita. No apay-apay na itaalaw ko dagiti anak ko. At dadapay la ko madito'y poder ko ita. Ngam, basol ko ti amin, manang Pedrita. Ala, saan mo napanunutan da ita? Ikagumaam nga iwaksi ti maipapan kadagita no kabalam. Diyak sa kabaulan. Masitir ti konsensyak. Awan sirbik nga ina. Di mo sawan ti kasta. Ala, huston, di ka nagsaupay. Ad-adala ang amasair ti Rignam. Nulagi pa man aminan anak kurangam. Huston, senyorita. Kumusta ni Sika, Miss Posa? Mi esposo. Apay nakastaman en techuram, mi amor. Dagiti anak ko. Awan pabasulan ni Sika. Di kayat ni siya. Kat dumakkel da iti sidumtang. Ngam, anyat inaramid mo. Ha! Awan mapabasol iti kasta, apa nagkonkonsumisyon mo. No di Sika matlang. Da kayo nagina. Isardeng mo dayta. Yak kayat na mapiktaran ti anak tayo ti kasta langam. Diyak maligalikan. Ulitak, Lolita. Awan sabali na kimbasol, iti kawan dagi jay nakaraho na singin dito'y Villa. No di Sika. Da kayo iti idam. Pedrita, Apay akas ta ti suot mo, kas kala makigubat.
Amangan no kastangag paiso. Anya, At damat padas kuket, anagigam iti pudpud no apaltog. Saan lang ay skupita ka, ti kabalak apaputukin. os, di ka man agpalastog Benito. Ne, saan nakagpalpalastog? Pudpud no apakigubatan, ti papanan me kinilakay Josep. Anya, Kami man rautan ti kuta dagijay a bandido. ay agar-aramid ka Benito. Awan ka di ti panagtalag mo kanyak, mi amor? Ay di mo ipakat ti kinalastog mo. Taamang ano di kan makawid pa'y. Bandido ko nam. Wayne, pudpud no a bandido. Nagkuta da ngamin iti ayan ti waig a masakupan ti ranchaw. Papanawan ni Senyor Esteban ida. Ket da kami ti mang papanaw kadakwada. Ti kunayo mapapanaw yo ida. Siyak ti makamo. No saan a kinabalan da Luciano a pinapanaw ida. Siyak ti mang papanaw. Ay Benito. Di ka unay, tapakaisarsarakan ti kasta akin na pangasmaw. Di ka man Pedrita. Sige, mapanakaw. Ay, Benito! Oh, apay. Hindi, agan-anad ka ah. Di ka kadyagdanag, mi amor. Di ay. Sumang petak to inton malam. Amang ano addan to pa'y isang pet ko ama ano pan mingalingaw. Ay, aganad kayo. Una yan ni Benito. Kumaro manen ti kinapangas na. Saanin na pumanaw ni Siak? Bantayan kami, esposa. Diya kayat na madisgrasya tanak ka. Iso kayat ka na bantayan. Anyaman ti marik na nisi ka, ipan ka na dago si dispensary. Makamo ka. Kasla makit kita konti anak ta, mi amor. No lalaki, o malalaki di kanya. No babae met, siguro, o malamet iti day di mama. Daddy, ma. Si, nakapimpintas day di mama, Lolita. Natundiris ti agum na. Napo daw, ken, si Manta Maria ti uha ti rupa na. Nakapimpintas. Day di mama, ti kayat ni siya, no malaan ti lang ti anak ta, no babay day ta. Sapay ko mga rod ta mapatkan ti tarigagay mo. Sapay lang ko ma, ta umalakan kat ipas ngay ko. Lalaki man, wano babae. O niya, nakasagana ka, Benito. Sikat rumba nga damagag no nakasagana kan. Ama Josep. Nagagaya makaritan na ka, Benito. Duwata lang nga mapana. Siya katilang ibaga no rumbong nga duwata lang. Uno mangayat ta iti kadwata. Tapno makasigurado tayo. Di mangayab tayo iti kadwata. Pilihan. Siya katimang tutok no asino ti sumurot ka data, Benito. Ay, aglisi ka man dita, tanakutong ka. Si Kanti may sa Luciano. Sige, Mang Benito. Asino pa'y? Hindi mati ayaba makadwata, mabalinan. Uray nga ta, sangapulo tayo ama panapaw. Kan, oray, anayon tayo abayin te. Agkurang tayo, kan sigurado mahabag tayo, no gubat ti kayat yo. Di ka man Luciano. Ibagbagak lang ang tipod no. Siyempre, nabilag termas da. Idinto tada tayo, kat pasadya lang, iskopita ta gito. Nagadulakit nga amumon ay Luciano. Asino pa iti meta sumurot? Awan ti mayat. Mabutan kayo. Awan na. Saan nyo abagay ti agbantay dito yung rancho? Nutakrut kayo, Mike. Pinubilitan ni data, biyag dati nakapusta no sumurot da, Benito. Siya nabalikin ka nata. Sige,
Nagpakamatay ka. Awan ti putot mo abasit. Nagakal dami nun. Di at-adaman kan ka na mausep. Iti dayta kinalakay mon, saanan ang nakaililala ti pan nakapukaw mo. Kalastikas na nga ipagpagamon, Pinito. Di ka man lamangawin na mausep. Wanya, hintayon. Sumurot ka, Luciano. Ken uray si ka, Anton. Dito. Da kayo mat dita. Berto, ken Cardo. Sumurot kayo, mat. Agsakay kayon kadagiti kabalyoyo. Tama pantayon. Ang tayo aglaba kakadwa. Adun tinamurungan dagiti anak tayo. Wala, halaan tayo amin na nagsukatan lagi ti lalaki. Kahalabaan tayo di tawai. Sige, amin ang nakasabit alugot. Ilaba tayo amin. Ado ti sabon apaglaba ginatang dagiti napan ijay ili iti kalman. Talaga da kami ti para laba. Sabagay, tumpong lang. Pagdatatulan ti tarakan ng mga aso di tatana. Talagit ti sa balak tao dito. Sino kayo nga natatulan ti aso? Balagan kayo! Agpakita kayo! Awan nagkita nga rin. Awan nagpakita ta. Ha! Di kayo mangrabak na sino kayo man! Ah! Paltugak na sino man dito nga palpaliw dita balasiw tuway. Hoy! Na sino ka man? Agpakita ka! Ha! Pagtudwag ti bala dita naglingaram na di ka pa'y nagpakita. Kailangan kay kita mo. May isa! Dio! Ay! Saan? Di na kami paltugan. Kung nagtuwad nga sa buhali at tao dito. Sino ka? Siya. Umayak dita ayan yo. Sino daytoy ako naman kapasig na launay katao? Dispensara ma. Amok adi na kon mailasin. Anya? Aguray ka. Sino ka? Itala makita ko. Nagbidot ka. Kitno nagka-eskwelahan ta iti high school. Ayan? Saan ka na malagip? Si Kamet. Naglaka ka amang lipat. Saan ka nang lipat? Talaga lang awan malagip ko. Isungarod ako nakalipat ka. Kitno saktay kalakaya nakaadalam iti high school. Anya tira aramidan nyo dito eh? Awan bibiyang mo. Ay, hindi ka kadi agungunget. Tapno mo. Nanya di gagarayo. Ibagayo adagos. Umay ka man na mo, Sep. Sige, ibagamon. Mukon ti gagarayo. Basang. Kadwa! So dagito yan dimbilin ni Commander Atatta. Sudah talaga. Kakapsat. Anak ko ita. May kami, ada na pintas adamag nga idanon mi kada kayo. Utluti ko na. Daytoyen ti sungbati, kinarigat ti kasasadyo. Ti akin kukwa iti daytoy nga senda, ti makaitad iti pagsayaatan kada tayo amin. Ikan ng balikog. Ay, saan kami amang balbalikog, adik? Kakadwa! Giliwan niyo ito! Saan Pinito? Gikagi ka sa. Ay! Sana kinatakrot, ipakita ta. Kilgain tayo na. Pinito! Hey! Daytoyen ti inumam at ubbog ti prutas, senyorita. Agyaman ako manang. Idisong di talamiseta. Agyaman na ka. Awan ang yaman na. Apaya kasla nabambanog ka.
Agi na nakamot ngamit. Awan mo tikam kamakamam nga oras Ay, awan mo't. Kasla mapampandagan ti barukon ko. At dan sakit kon. Anya? Sige, inakman uminom iti danom. Agluto kanton manang ha? Wan. Maditi marikriknak. Apay nga ta? Ha? Kumusta nga ta tinapananda Benito? Apay nga iso ti kelat ang nalagip ko. Dakas sakit di apartaan da ito'y agrobuatak. Mapanak ija away itamat laeng. Ipambarko kan ni senyorita, amapan ko alaon dagiti prutas. Senyorita! Oh, apay, kasla agdardaras ka. Mapanak ija away. Inak alaon dagiti pinaburas yu prutas. Ha? Sa anak pa yan nagpaburas, manang? Ha? Di kwa, ang paburas tayon. Alawen, ibagam to nga rudan ijay. Uwan, senyorita. Mapanakon. Ay, madadananak. Dakas lakit di apartaan da ito'y ita. Anya tinapasamak kada amaw sep kan Benito iti kuta dagiti bandido. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas, napagsasaritaan da Don Esteban, kanda giti agpaspastor iti rancho, ti may papan iti grupo ti bandido, ang nagkuta iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Naging lalaing ni Benito, ket nagpresenta nga iso ti mang papanaw kadag iti bandido. Inayaban ng arda amaw sep, ket duada anapan iti kuta dag iti bandido. Nadanon dati grupo dag iti babae, amapan aglaba iti waig. Tinaktika ni Benito tilakyen ang nakasarsarita na. Ngam saan akim magat titaktika na. Nakadlaw dagiti kakadwa tilakyen. Idi pagamuan takimmasan ni Benito. Inanawan ni Ama Osep ngen naging tuturay da itoy. Nakigtutlangan ni Ama Osep. Idi adda ng paltog kini Benito. Itinut Villa. Saan ang makaid na ni Pedrita amang pampanunot kini Benito. Ingkidang nangarod ti mapan iti away. Itagagayem, denggen yu tituloy tinobela tayo ang napauluan. El Uro con Sangre! Mapanak ijay away. Dakas tagparparik na kanyak may papan ka ni Benito. Kunamlan kalaingan amapan makilaban iti jar na itay bigat. Intugot na tayo usaran na nga ganop. Dito yan ti pagurayak iti kalesa. Aglayo na kun. Aging ga iti suminaan nga agturong iti kataltalunan. Hey! Nakapuot kan! Hoy! Nakapuot kan gaya man langgong. Anay, naut-ut tilupok. Pinaltugan na katikaduak ang mapan ko maglaba. Di ko nam, asi-asi kami ababay. Nagkamali ka, gayam. Ayan ni Ama Osep. Usip gayam tinaganday jala kay. May sabot day jay ngawan manak nakam na. Aday jay, impopok mi titangkal. Adda pasadya nga inaramid mi apagipupukan kadagiti estranghero nga ginlalaing. Kasla pagitangkalan iti taraken a native ababoy dayay. Mabalin met ako na tayo apagipupukan iti paamun abak.
Tangay, nakaputan. Kawatan, asim mamay ti agas ngayon tapal mi ti nalusot alupom. Agyaman ka. Tasimalpot ti bala di talupom. Talusan, agalis-alis kat kuman ti bala no naimula dita. Kat makadanon to iti pusom. Wano saan? Iti bara, wano dalo mo. Ha? Mabalin mat siguro ang mapan iti bitukam. Masigurado, asaan amagiling akas kadagiti kanam. Ugar-karanak. Ops! Saan kami akunang tapno basta o karkaranda ka? Ugo! Idot! Abay, mo na! Bayuyangan nyo dahito at tao akas la agro-propa bakos. Ah, Ipupog nyo day may sapay apag ipupugan. Wanda mo na! Wanda! Bayuyangin ta dito yan! ha? Ugar-karan daklangan, tamad na. Oh my God! Di ka agbandugan ang mga bagkat kanya. Oh my God! Di ka mang balikog. Ano? Bayuyangan yun. No agloko-loko. Ibagayo kanyak, tapartyon tayo langan. Ha? No kasta, saan pa'y asimmang patdaama osep kan Benito anapan iti ibagbagayo ako dagiti bandido? Awan da pa'y. Kunakto mo't delikadaw, ta nakapana ko ni Jay. Ngam kunamat lang kalaingan nila kay mo. Anya, Di kayat ni Senyor Esteban, kat paraot na kadagiti pan nakabagiti lintag. Ngam nagpresenta nila kay mo nga iso dalangan ti makam mo. anya mata ni Benito. No saan ta pa sumangpat aging gatsakbay ti sumipnat. Delikado talaga. Pangasim Luciano, idaulwam dagiti padam alalaki diti purok. In kayo kitaan ida. Ay sos, delikado amanang. Anya, Napadasa kong tinapanajay. Delikado talaga. kasanungatan. Don Esteban ate kasaritan manang. Jak matamo no sa dinumanin tinapanan na. No ni senyor ti mangmandar kada kami. Ay kat, awan siguro ti mabalin may. No di ti agtungpal. Ngam no si kalat mangibagbaga. Ay, narigat ah. Sige nga Rod, mapanakon. Kat, dagijay, pinaburas mo a prutas. Di mo ka din orayin manang. Awan pa'y da bakit ka anapan ijay bangkag. Pakitulod yun tulaangan Luciano. Mapanakon. Kaslakano lang, amigo. Dandanikan sa manilagbalin na ama. Manen? Amigo, jay laeng agdamana sikog ni Lolita tinagtaod kini siya. Iso, adi mo sawen ti manen. Talaga kayam na di mo maako na gijay na singin na anak ni Lolita. Saan, amigo Alfonso? Sa maysa, awandan. Ha! Diyantre dagay jay. Intalaw di katugangan ni siya. Ket, inramraman da na intalaw ti mapatigamang na naikali di masakupan da asyenda. Ammo da may tinararamid da. Ha! Pinaitugtugot dan day jay, ta ammo da na napatag kanya. Tapno sa anak nga ta ngagsarda nga mang birok kadakwada. Kasano na itan, amigo? Saan mo na masarakan tinakaikalyan, ti kinabak na iti asyendam, nuawanan ti mapa. Saan na mabalin na jak masarakan tayo jay na mapa, amigo? Si, rumbang mabiro kami na, tapno mabiro kamat ti mapa. Aramidag tayo ta, amigo. Saan nagsigsigurado jay katugangan ni Siak na nakalisin iti panang singer ko kiniso. Pasti jara kiti hosto, aging ga iti di ibaganiso, no sa dino tayang dagi jay nakaraho. O anya, kumusta tinapanaman ang Pedrita?
Ayan ni Senyor Esteban, Senyorita. Song batang pa'y tidamdamaga. Kwa. Saan ka no pa'y nagsubli da Benito o kan ama Osip? Manipod iti ipapanda iti kuta dagiti bandido. Anya? Am kaklaang, ang mga no na isagmakdan. Oh. Ayan ka din ni Senyor Esteban. Amangan no napan iti merkado. Nagsakay ngamin iti kabalyo na itay laang. Oh, madanaga. Urayim laangan. Sumangpat tumot lang ni Mang Benito. Sapay kumaatakas ta. Amo man ang Pedrita. Apalan ka. Apay akas tati kunam. Uray na numula ti kasasaad nyo. Tababaunan kayo laang di Villa. Ang naurnos kayo nga agasawa. Makita at talaga ang napatag kayo iti tunggal maysa. Day tala ang tigamang mi. Tipatampatag mi. Kuma, kasta kami mo't ka ni Esteban. Ang anyan. Oh, agliday ka manan. Tsak maliklikan. Kaanon to nga ta amariknak mo ti pudpud no apa nang ipatag ti asawa kanya. Dandanihin, Senyorita. Anya? Mamati aklaunay aday ta ipasngay mo iti babiit. Ti agbalin aragsakyo nga agasawa. Nga ta, mana. Oan, masiguradok day ta, Senyorita. Benito! Ay, kasanutan dito ay Benito. Tsaka mo. Ay, di matla sumangpot ang jay imbaga da ako manter da. Isukano timang ibaga no palubusan da tawo no saan pa ay. Ay, inayan. Sagana dagita. Makaruwarak lang dito, ipatayag amin ita. Benito. Di ka kadipay nadidigra. Di ka ginlalaing tawan ti mabalinam. Adda, dagita ket tinalalaingam siya akaw. Ay, sos, mamisos. Narigat ti kasta Benito. Ang mga nulungsotan da, dito ino di kapay lagparbang. Ay takrot kamot ngamin. Guston, isarsarak nak tapno amom. Sana kumakarama na naipupok, no di gapukin ka. Di ibaga mapalubusan dakan, tasak ti mabati. Nalabos ka. Anya nga ita. Imbag no maamuan ni Senyor Esteban datoy. Ay, Imposible mo't adi na mamuan. kasano ang maamuan na, ano awan ti mang ibaga. Ti amom. Mapan ni Senyor Ijaway. Ay, maamuan nanto, no sa pulen na Isabella kat di nak makita. Ay, awanan. Ang mga no, maladaw to, no maamuan ni Don Esteban ti kaadata ditoy. Saan laday ta? Ang mga no, di natakailalaan kat baybayan natan. Dinto mapasamak ti kasta. Di ka agtalak unay. Apay, napatagkaunay ka ni Don Esteban ti kunam. No siya, kapatagakin ko na, taadon tinaramidak. No sika, ay awan na. Pagan ano nakapaingay, Ha? awan mo ti pakairanudan na kan. Laklakayudan kan, ama Josep. Iso adi mo namnamaan akailalaan na ka ni Don Esteban. Kumusta ka, mi amor? Atoy, ingkatangan ka, iti imported na chocolate. Oh, apay, nakitain na kiti kasta? Mi amor. Para iti iho miyo na adda pay laeng kita unag ti tiyan mo. Mi amor. Di ka mang namnamalaunay. Amangan no babae to'y si Kuko. O di, iha miya. Diyos ko. Sapay ko matakas to'y akanayon ti kinadong mo kanyak ti asawa. Tay kanayon na ibilin ni siya. Di mo liplipatan. Di ka agpuer-puersa. Anan nadam na kanayon tagaraw mo, tama nga numay toblag ni sika, kat madisgrasya tanak ta. Wen. Aramidak ti ibilbilin mo kanya. Muy bien. Bueno, mapanag pa ijay kwarto. Sige. Agyaman na.
Napintas ti aldaw na ita. Sapay kumatakas ta akanayon ni Esteban. Pedrita, Senyor, itay pa'y nasapsapulik ni Benito. Ayan ka diniso. dayta nga ruti ibaga kumakada kayo, senyor. Ayan, jay asawam. Di na pa'y nayapon dagiti kabalyo. Aywan, planok ayapon ida iti kwadra, ngim nalipatak batan. Jay asawam, ayan na. Saan pa'y asim mangpet? Ti ko nadagi jay taga-away ang nagdamaga, kat kadwa na ni Ama Osep anapan iti kuta dagiti bandido. No kasta, saan da pa'y na sumangpet? Saan pa'y siguro senyor? Tano simmangpet dan ije puro. Nagawid kumamot ni Benito dito Villa. Apay nga ta. Senyor, madantanaga na. Amang ano din ang randagiti bandido da Benito kan Mang Osep. Orayam na sumangpet ni Benito. Kasaruno saan asumangpet aging gatbigat. Kasanon, senyor. Benito, mabisi na ko na yan. Sandatan sa matapakanan. Si kalang ayati mabisin. Mabisinak na Kasanutan. San pa si mangpot jay bagbagada commander da. Awan ti maramidan ta, no di ti aguray. Ay, sa bagay. No kanibusanan tanditoy. Awan mapukaw kanyak. Awan mo't obligasyon ko iti anak ko no asawa. Awanan day di inayo asigunda. Adamat bukod a pamilya dagiti anak kon. Makamudan na iti biyagda. Ay, day tala adagos ni bagbagamay. Talaga nakasagana ako na matay iti anyaman nga oras, Benito. Ay, ado pa iti kayat ko nga aramiday. Benito. Talapsat pa lang ni asawa. Yeah. So nga urean nga't mapasamak. Ikagumakti makarukat dito. Ay, napo, Benito. Sapay kumatakasan datakot ti kanda tayo ti pamadpad Rabiin. Buisit da kita. Payman. Ay, Benito! Mabisin ka na! Benito! Tida kami kadi pakanan! Ay, sus. Ikanda kami iti kanan mi dito. Yawan sumungpat. Tida kami pakanan. Palubusan da kami nga rudan. Ay, apo. Uray no agraed ka ditang agpukpukaw. No talaga saan datapakanan. Agbampanog ka lang. Ato yan ti kapim, senyor. Gracias. Ni Benito, simmangpet ka di matlay drabing. Saan, senyor? Iswa sinapak ti bimbangon anang isagana iti armusar. Inak ko makita ni Benito iti away. Saan nasika ti mapanedya, Pedrita? Ala, idasaram ni siya kiti armusar. Mapan ni siya kiti rancho. Amwag ti mapaspasama kiti jay. Sige nga rod, senyor. Katsapay ko matadalang ijay ni Benito. Awan ko matidakas anapagteng na. Mamuwagin ton makadanon ni siya kiti jay rancho. Ayan ti Pangulo yo. Ibagam takasarita. Naglastog ka talaga niya. Sige, urayam ni Commander. Isunto ti kasaritam. Pangas. Nita. Ayup ka. Pingagtupra ka ay. Payman. Dana pagtiado ka ba niya? Adan da, Commander. Agsaga na kayo adwa. Anya ti mapasamak kada Benito ken Ama Osep iti kuta dagiti bandido. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro!
con sangre! El oro con sangre! Tinapalabas, napan ni Pedrita iti away, ket dita, namuan na asan pa nagsublida amaw sep kan Benito, manipod iti kuta dagiti bandido. Nagawid ni Pedrita, ket imbaga na dayta kinilulita. Namuan met ni Don Esteban, tikawan pay ni Benito. Dinan pinalubusan ni Pedrita amapan iti away, gaputa iso mismo timapan. Iti kuta dagiti bandido, kasarsarita ni Benito tilakyan nga agnagan iti Ramona, idinalingag da ti adu ada na pagtikabalyo, iti diunay adayo. Itagagayem, adtoin tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. El oro con sangre! Agdanda, Commander! Agsagana kayo doon! Kita kayon! Ibagam adagos, tao may daditoy! Nagkarit kan tumat ngamin unay, Benito. Ay, apo. Aguli magkalaan di talaka, Josep. Na, talaga palanggod ka. Di nakpaya mo nga raman. Ay, Saan man natila dildilawam? Masuro na kun ditoy. Iso adin akon kasarita bay. taasin uti di masuron kan masikuran. No di ka po iti kinapalanggod mo. Santa kumana ipupok kakastoy. Sumarden ka na sumanaw dita. Na, lumaban na na. Urayon talangan. Nuan niya ti aramidan dagiti bandido kadata. Ha! Ha! Partagan ni si Castellon! Ha! Nasken na mamuan ni siya. Nuan niya tinapasama kay Rancho. Dagas ti banagan ti amin nasaan na nakasubli na usip kan Benito. Ha! Ha! No kasta, saan pa'y na nagsubli na usip kan Benito? Awan da ba, senyor? Delikado nga roden. Amangan no dakas mo tinapagtang kinisudan. Kasta nga rin matiatap ni senyor. Matanagan ang dagiti kakapagyanda, senyor. Anya nga ta tinapasamak kadakwada. Luciano, agsagana kayo kadagiti padanisika na kabalyero. Senyor. Agwanawan tayo iti rancho. Masapol na mamuan tayo no anya tinapasamak kada osep kan Benito. Nangagyumat nga tatimbaga ni Commander. Sakbay apimanaw tamanan. Ay, saan niya masumbatan tayo jay. Di ni may karya may tidniti, kid dawon ti Panguloyo. Di ka man lang kayo osep. Sakti makam mo. Di ka man mat Benito. Na, Malaksid ano ada bukod mo abaka tayo sutitid mo. nagadoa ba ka di tarancho? Ha? Gusto magtiko na ang malagay. Agkaywara ti baka dita. Naglaka paadaan di imbaga ni Commander. Saan jak masungbatan day ta? Sakti sumungbat. Basta palubusan da kami. Ha? Sige, palubusan da kayo. Ngam na di matungkal timbaga ni Commander. Namnaman nyo. Rautan da kayon. Umuna ni da kayo, Luciano. Da kayo, Matberto. Dita kayo malikodan ni Siak. Hey! Hey! Tandani tayo ni Tikabakiran. Agsibot kayo amin. Sige, Luciano. Umay kayon. Nga magsibot ni da kayo. Hey! Ha! Ha! Ano ti nakakabalyo sumangat Benito. Abangan mo dagiti kadwa ka agpaspasto dito rancho dagitan. Ay, aglamang tapay lang. Anya? Dito. Ay! Aglingad ta dito kapuskulan tiruno. Sanda ta makita dito yan. Apay nay! Imbis nga agpakita ta kadakwadan tapos andang agtuloy di tangato. Bayam idang agwanawan lata.
Apay aya nga ganat ka nga agpakita. Ang sagaran ni kayo, Luciano. Da Senyor Esteban kada Luciano. Ang kulak tomat. Dagiti kadwa iti rancho da kita. Kadwa da ni Senyor Esteban. Santa pa'y ngagpakita. Pumanaw mo't lada kita. Agwanawan da lang ata. Ati dakas na. Moda tamat ti birukan da dito yan. Agyaman ka ah. Tanapatag ka pa'y nagayam no kasta. No madanagan da iti may papankadata. Dakkel pagyamanan da ita. Maisagmak na kadagiti bandido. No makadanon da ito ang tikuna. Problema da mutten ano agsabada. Dagitadan. Dajay. Nakapanaw dan. Patinggalagin ni tayo dito buong yakasa. Ay, datalakit diti gagara da asimang at ditoy. Nagulimag ka. Saan ka amaw-awatan? Apayanas ka nga ilan mga tadagiti kakadwata. Agulimag ako naklangarudan ni... Anay ko, aglablabis ka na! Ni! Agulimag ka lang, no di mo kaya't apaturayak iti ingana madalab ka. Solbaran ta pa iti imbaga di commander dagiti bandido. Sa tagpakita kini senyor. Agsubli tayo ni Jepatad! Surutel na tani na tayo! Inaramid na dalan! Diretso! Ha! Ha! Nakadayudan. Ay, ano ramitin taitan, binito. Urayan ta dagiti baka mapan uminom di tawaig. Mang tiliw ta iti talo abumaro. Akas iti kinid daw ti pangulo dagiti bandido. Tapno mom. Napintas ti planok lakay Josep. No makikadwa kan to kanyak. Nasayat. Engem no saan? Tagin lilintag ka tao. Adakan ka. Engem balagan ka. Anya man ang tipang panuno tamaya, binito. Mamuam to. Nala, mapanta di tawaig. Aguray ta kadagiti mapan uminom abaka. Sige, magdangaro, binito. Senyor, ang mga no pinatay danda Benito kan ama Josep. Mamuan tanto, Pedrita. Ha, kaano, senyor? Di ka agdanaguna, Pedrita. Pagamuan tayo, dagiti pan nakapagitilintag. Isudan, timangraot iti kota dagijay na bandido. Ha, Asikaswan ni sika dagitin sangpet ni siya. Agluto ni sika itinatnatang ta iso ti isirbim kinilulita. on, senyor. Ay, Diyos ko. Yad adayom iti takas ni Benito. Tsak kaya't amatay ti asawa. Magisang kan amangan manang Pedrita. Amok asaan ka ang nagarno sa rin. Senyorita, sikan ti pagpakadaak. Amok ngamin adinak palubusan ni senyor. Papanam, Ijay away. manang, awan mo't lang ti maramidam. Lodi pa'y nakasubli damang Benito kan ama Josep. Urayam lang ti resulta ti panangraot dagiti pan nakabagi ti lintag iti ibagbagada ako ta dagiti bandito. At adang agpaggada Benito, iti kasta nga aramidan da. Anya karot ti mabalin tayo no kasta. Basta agtalag tayo kadagiti pan nakabagi ti lintag. Amo da ti aramidan da. Alakit din. Mangalakan iti pinggan mo tamangan kamagdan. Tituyin ti pangurayan ta kadagiti umay uminom abaka. Tumangan ti aldaw. Mapudutan ng dagiti baka dita pagar-araban da. At sigurado sumalog da dito'y waig nga umay uminom. Ay, apo, sinasairon ti pampanutan, binito. Nasaysayatan ti kastoy ngem ti pinatay data. Unang, madi, luklukho mo ti amo tayo. Madi nga. O kaya taglaplapusanan mo. Mabilbilang na pay aya dagiti baka na ipupok dito'y ranchaw. Nagadaw.
Ken maysa, si kamot lat pagpanuray namang bilang kadagiti baka ditoy. Sana ya, ibagam tulat ta ti husto a bilang da, nga oray agkurangain. Ay, sana akaskin ka, Benito. Na, Naglaklakayak analintag ti aramid ko, Benito. no kasta, perfecto ka nga rod. Sana ka perfecto, Benito. Ngem, aramidak dagiti amok ahos to. Huston, Ah, sumapul takit di tinalagda alanot. Taiso ti aramidan ta pagsilaw, ken pangsingdan kadagiti matiliw ta baka. sige. Ay, ako, Benito ka la talaga. Ado ti nagkalat-kat alanot dita. Umay ka, tulungan nak nga agala iti pagsilo. Ni Senyor Esteban ti makakambo kadagiti kabalyo. Inwarda ida iti kwadra. Isagsaganan apagsakayan dagiti umay apan nakapagitilintan. Ha, Siyempre, saan ang makauli dagiti lugan da iti rancho? Dadi pa'y mutlanalpas ti aramidan da apag naan ti lugan. Kapilitan ngagkabalyo ti daduma. talaga, madanaga na. Awan ti maaramidan tama ng Pedrita. Ikararag talaangan anatalgid ko madamang Benito kan ama Osep. Yan yang hata tinapasamak, aya. Maamuan tayo tumatlaang. Basta agtalag ka kadagiti pan nakabagi tilintag manang Pedrita. Agsublin ni siya kay rancho, bisposa. Sumarunon dagiti pan nakabagitilinteng. Aganat kayo kumami amo. Si, aganad ni siya para iti iho miyo. Adios, Lolita. Sige. Nakadungdung mo kanyak ita ni Esteban. Sapay ko ma. Taag na nayon ng akasta. Sapay ko mata saan nga agbaliw. Senyorita, Oh, manang Pedrita. adan dagiti pan nakabagi tilintag. Armado ta. When, mapandan iti rancho. Mapanak mat iti rancho, senyorita. Anya? Unay kan ayaman ng Pedrita. Madanagan nak atalaga kan ni Benito. Saan ka amapan? Amangan no agbalin ka pa'y apakariribukan da ijay. Anya, Kinunakmot nga agtalag ka kadakwada. Awan mo't lati maitulong mo ijay. Iso asaan ka amapan? Oh, naamo dagita baka ken ka. Isu asikati umasidag kadakwada. Ay, siyak pa iti pagsilo. Natural ah. Ay, apo. Siyak pa yala kay ti mandaram. Madi ka? Makamu ka. Oo, makasilo ka, nasaya at. Nusahan, anyang arot. Nawayata matan nga, agsupli jay patan. Nauray santa nga, aramidon ti bilin dagiti bandido. Tapno rautan da tayo ije porok. Kan agaban dan to aminan ti kay kayat da nga agaban iti ranchaw. Ay, apay namin asikati mangin bagbaga iti kastaya, Benito. Nagatulakit din na palabras mo ya. Ay, dayjayan ti kalok magan abumaro. Iso ti may sa asilwak. Di ta kalikod ama Osep. O kudag ida. Hey, sarunwan met ida. Tapno na daras ti ipapantay ti asidag ti kuta dagiti bandido. Daras ang arot. Hey! Apaman amayawat ta dagito iti lakyen at alken je pangulo da. Ison ti panagawid ta. Ket laglagi pa ma. Awan ibagata na arami da kastoy. Awan, sana mapalit ito nga, aramidon, Benito. Di na kontrainain. Ay. Ang mga nutraidoren nak. Ay, nagkakyo. Sasawa mo na ya, Benito. Ano pa sa hindi na kuyutin na gito sinilwan, taba ka. Puntong nga. Wen, Ay, ano? Benito! Benito! Ay, dyan na pagtiadwa ka ng luda, Rijay. Ay, sus! ado ti nakakabalyo aso. Sumangsangat na. Ay sus, amang ano dagitay indaulwan ni Commander dagita abandido. Ay, sus, kasano nga eh? Kurahin tayo dyan, adito eh.
Wansa, tinangan commander ti pangyawatan ta kadag iti sinuluan ta para kadakwada. Sidot yan! Kapag iso, makita datan dito, no, makatapaw ta dito kapanawan. Sus! Ay! Binito! The Senior Esteban! Binito! Ipagandag iti sinintera mabaka! Bistado tan! Anya ti aramiden da Benito ken ama Josep no makita ida da Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na denggan tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas tapno mawaya-wayaan da Benito ken ama Josep iti kuta dagiti bandido. Ing kagumaan ni Benito at tinungpal tikid daw ti commander dagitoy ngay kanda ida iti tallo a baka. Agkedked ni ama Josep gaputa na pudno kini Don Esteban nga amo da. Ngem kinuna ni Benito adin tumaduktalan ti Don ti panagkurangan dagiti tarakanda a baka iti rancho. Gaputa saan met ada itoy ti agay aywan kadagiti baka. Nang sinudangarod iti tallo a bumaro. Ket iti panangyabog da kadagiti tallo a baka nga iturong iti kuta dagiti bandido. Dimteng da Don Esteban ken dagiti pannakabagiti linteg adida napakpakadaan. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Binito! Binito! Guray lang nita kami dito, Teniente. Ay. The Senior Esteban. Binito! Ibatang dagiti siningga na mabaka! Bistadutan! Patsyag asanda tapay anak kita. Kumlebtan dito yung karuutan. Karadatan tatlo, sigurado asanda ta makita. Makamuditan. Uray kat umadayon dagiti siningga ng tabaka. Sandatan ang makita. Teniente, aguray nita kami dito. Senyor Esteban. Agsarbeng tapay ama Josep. Narigat no madlaw dadagiti aggaraw a pinuon ti Runo a madalapos ta. Sige, kumlebta dito yan. Apay na tanlo laeng dagita nagkukuyog na vaka ritan, Luciano? Senyor, nasingdaran mo titong nagda. Okay? Dakas ti kay papananday tan, Luciano. Kitain nida kayo! Manang Pedrita, Apay, senyorita. kaya't ka makasarsarita. Sige. Agtugtugaw ta nga ro dito'y hardine. Madandanagan na ni Benito. Di kan madanagan. Napanan da Esteban. Amang pinatay mo tindag iti bandido, da Benito. Saan ka ngagpanunot iti kasta manang? Adaman kit di ibagakkan ka? Anya dayta. Kayat ko amapan ka ijaayan ni mamang. Ibagam akayat ko ang makita kan makasarita. Urayan tapay ni senyor asumangpat. Mabayak pa asumangpat ni senyor mo. Mabiit ka matlang ijay. Agsubli ka adagos apaman ang maibagam ka ni mamang tibilin ko. Sige. Di mo pa kadanagan damang Benito. Patya ka makaawit dan. Kakuyog lakit din ni Esteban itong sumangpat.
Sapay ko maa, senyorita. Amo manang Pedrita. Adayo ang nadagdagsan ti pakariribukak. Taging ga ita. Jack pa'y lama kasigurado na natalgad ti kasasaad dagiti anak ko. Jack pa'y katamo. No makitak pa'y ida. Agsangit ka manan? Malagip ko ngamin, jamay sa kadagiti singin. No masiguradok la kumaan ni Julia ti ayan na. Siguro, sa anak unay agladladingin. Sa anak nga ta kumamat na makonsensya unay. Ala, pagkalma ang tiriknam. O sige, mapanak nga rod iji ayan ni Senyora Augusta. Ibagak anapatag ti pakasapulam kenkwana, tapno umay adagos. Ut manen ti sugat ko, Ama Josep. Ay, yakot kasano. Natungday ti panakagas na. Anyang ay. Ay, Benito. Rumuartan dito yung nagkoloban ta. Awanan dia, Senyor Esteban. Imbulos ta dagi dya siningganan ta. Baka amayawat ko makadagi ti bandido. Nakita mat da Luciano. Katda jay. Ini katda dagi ti insinggan ta alanot. Di, mangsilo tamanan iti sa balay. Nasyak ti masurot saanan. Nagsublitan ijay patad, Benito. Ay, Saan adadanon dagiti panakabagiti lintag dagiti bandido iti nagkutaan da. Saan da tamat anak kita? Iswadi da mo no anya tinapasama kadata, Benito. nga raud. Nabatad tinangagta pa nagsarita da Senyor Esteban kan dagiti pan nakabagiti lintag. Saan da nadanon dagiti bandido iti nagkutaan da. Mas dawak. Apaya saan da nakita dagiti bandido? Naglamang da nga ta. Kasta ti amok. Ay sus. Nautak jay lakyan apan nakalider da. Nawan dagiti pangulo da. Ay sus, mamisos. Ammo na ti aramiden na. Iso apat tsak ang naglamang dalaeng. Mapandi na tayo pa ije Villa Gabriel, Pinyete. Makaskas apay nawan na danon dagiti pan nagabagitilin dagiti kuta dagiti bandido. Imano nga tan dagi jay nakaraho. Ha! Ha! Nagasat kayo, tan nakasubli kayo apong Josep, Mang Benito. Ano ti rigat me? Beta, sanda kami anak kita da Senyor Esteban, edi kadwa na dagiti polis. Nasayaat kumaa, no nakita da kayo. Di mo ti sasawam, Luciano. Anay ko, sinalbag. Ay! Limtegan tinapaltugan na gurong ka. Sus! Benito! Nag-impeksyon deta, no di masigod. Itulod na kay Jay Villa, Luciano. Siliam kit di. Jak sa kabalan ti agkabalyo asisyak. Sige, itulod kan Mang Benito. Itugot ko dagiti pinapuras ni Senyor Esteban na prutas kan natnatang. Sige nga Rudain, sinalbag. Kumarkaro ti ut-ut nanay. Benito, Senyor, dispensaren da kami. Anay. apay day tagurong nisika. Anyat na pasamak? Sinalpot ti bala ti paltog jay may sa abandido, senyor. Anya, Imbag ta nakalibas kami. aguray ka man. Ayang dagijay na bandido? Awan nakita dagiti pan nakabagiti lintag na mangraot kumaiti kutada. Naglibas da, senyor. Anya,
Wen senyor, awan dan ijay kuta da. Jak masigurado na itaw yung makamuditaan. Hanya nga rod tinapasamag ka na kayo. Apay na dasugat ni Sika? Kuha senyor. Pag-imbento ako nito istorya. Makamuditaan. Kasarsarita ni Siak ni Sika, Benito. Senyor. Anya tinapasamak, Benito? Ibaga ni Sika! Nakariinan ka, anak ko. Umaya kong gringo, anak. Nagbiit lakit titurog mo aya. Nagriing kalada, Agus. Sapay nagbara ti panawan. Anyan, anak ko. Nagriing kalada, Agus. Isa na, gringo, anak. Kasta ati good boy. Nagbiit iturog mo. Jakpay la na ibilag amin dagito'y dinain ko nga ikan. Apag iso ko maamadaingan kat mailakotan inton bigat. Ala, ituloy mo ti maturog, anak ha. Uray tagdakan dito'y saklot ko. Maturog kan, gringo. Taado pa'y di aramidin to'y nasingpet amang mo. Ay, apo. Aging gayit na. Mariribukan akpailaan no pampanunutak kinaramid ko. Ay, jak nagtungpal iti saritaan mo kin ni Senyora Agosta. Apaman anaalak day ti nga ubing. Awanan ti sabali a pinanunod ko. No di ti kaaddan ti anak ko. Kat inya dayok adagos. Inyawid kun di ti lugar mi. Adayo una yon iti probinsya anak kayanakan na. Kat awan ti plano amang subli iti inana. Gringo, ituloy mo ti maturog anak ko ha. Siyak at talagang ti inam. Dumakkel ka siyak ti madakkelam na inam. Panawin to ti mangiturong. Noan niya ti umno ang mapasamak iti masakbayan. Maturog kan, gringo anak ko. Anya nga ti kinuna ni Senyora Agosta, senyorita. Sa anak ka no amadanagan. Basta ikararag ko dagiti anak ko. Kas inkarikid inyawat ko kankwana. Kat ison tinakakaam mo. Narigat ti sa Adam, senyorita. Ngambidot ti pagpabasol kanyak ti asawa, manag Pedrita. Awan ti sabali a lalaki anang italkak iti amin ko. No di isulaan. Kaya't naasawan. Iso ti amada gringo kan Rafael. Dayta tinakaladladingit. Tinalikodan ni Senyor dagiti bukod ng anak. Singin da pa'y matngarod alalaki. Puro nga Gabriel da gringo kan Rafael. Iso dati agtawid iti asyan da Gabriel. Agaman yan. Nailiding dana, manipod pan na kayanak da. Sa bagay, saan ang managbaybay ati Diyos? Di nakabaybay anti Diyos, gaputan na saya at kaatao. Dumtong tumatla ang ti aldaw, ama ilintag ti amin, kat maisubli dito'y dagijay singin. Iso dati na ikaring agtawid diti asyenda, inton awan kayon kan Senyor Esteban.
Hey! Ay, kitaan nyo dagita, Alad Luciano! Ang mga noda nadadal kat makarwar dagiti baka. Huwag na pong. Ang mga numarigatan kayo sumurot apong. Narigat nagdalya sa titi kabakiran. Ay, kabalak pa, Luciano. Ito kayo kit dia. Kanayon dak tumatapagdanagan. Dala ko mga minin Astor kang Samuel tikadwak ngagsawar apong. Manya kakadi, Luciano. Alakit di. Mapantayon. Hey! Hintay na ka da! Pailan ko man, iti panagsawar mi kat makita kunti talaga ang pagkinasinan, iti nakaikalyan ti Puleto. Kami na mo dalos siya, kanya talaga ti gagara. Bukas ti nagsawar kami iti kabakiran, ako sa tinadyo. Gala mo, ada birbiro ka. Manang Pedrita, Senyorita, apay. madanagan ako dito'y si Kungko. Apay. Dumlawag. Kasaan matan nga agkut-kuti. Anya? Apay ngay. Kaano la idikuti ako ti. Ang itakat di matan agkut-kuti. Kwa? Amangan mo't no talaga asaan pa'y nga agkuti. Kapag pakita mo't iti doktor. Wen nga rod. Awan ka nung mati problema. Tanasalon at kami mat. Aguray ka. Sigun iti padas ko. Saanin ama nagkuti ti maladaga iti unag ti tiyan no dandanin rumwar. Ha? Kabula namon saan aya? Owen. Dalapit a dandanin rumwar. Amangan no aganakan iti mabiit. Sapay ko mga rod Talaga kahit kumatan na maipasngay. Magakaran ako na makakita iti anak ko. Nalaos ti panang dungdungo ni senyor iti sikog mo. Makunak paikit din ang malipatan na kansapayan ni senyor. Agpaisod ay tamanang. No agsasao, maipapan amin dito anak ko ti sasawon na. Bali, awan akon iti panunot na. Iso apatsak ang magagaran mo ten ang makakita iti anak yo. Wen, talaga ang magagaranan. Naggasat lakit din day nga anak mo. Awanan din nagasgasat pa ngam iso. Manang Pedrita? Apay, sarapaan mo ten ti tiyan mo. Manang, agpasikalak sa mutan. Sa baliti, mariknag. Ha? Ay, ayabag ni Senyor Esteban. Mabitlaan! Diyos ko, aganakak sang agpaisuan. Diyos ko, tulungan nag. Ipalubos mo ang makapagpasngayak nga agpada kami anasalon at iti anak ko. Anyamot ti agur uray agasat iti pasngay ni Lolita iti may kadwa agung daway. Sa dinumot tayan ti may sa kadagiti singin nga anak da Lolita ken Don Esteban. Gagayem, di uliway na dinggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!